greatest, your name stands above them all. Okay, let's give a big hand to the Lord, for the Lord. His name is the highest, and His name is the greatest, and His name will stand above them all, now and forevermore. Can we just quieten our hearts? Just close for a moment. Father, this is our desire to come to worship you, to honor you with all our hearts. We want to worship you, Lord. All I have within me, Father, we just want to give you praise. We want to adore you. We love you, Lord Jesus. Please accept our worship just as we are. Thank you, Jesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Everyone sing it. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you.
your way. And have your way. Have your way on us, Lord. And have your way. Oh. And have your way. Come and bless us, Lord. And have your way. Have your way. Have your way on us, Lord, Father. You know each one of our hearts through and through. Nilaza ramai itano sozani nia sapuye. And near honestly, sincerely, zo helpatli he near ratho joju near shilaju makmaita. Ramai ni ko soe. Ni ngawai ni trouble di ito lalacha. Ramai ni bujiwe. You don't need to honor Ramai. Draw us closer to you once again, Father, this afternoon. And this is our prayer. Never let us go and never let us down, Father. You are my desire. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're that I want. You're all I want. Help me know you I need. Sing it again. Draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. Lay it all down again. Hear you say that I'm your friend. You are my desire.
sư bị ra mày mà bỏ nè cái lọ bỏ ấy nè tới nè bỏ cho chứ tao bay là rồi với bỏ xin ra mày cái lọ bỏ ấy thì thu bị bao với bỏ xin cái lọ bỏ ấy phải bỏ phải rồi với bỏ xin ra mày nè cái lọ bỏ ấy rồi tao nè bỏ cho chứ ấy tao nè bay ra sa nè bỏ cho chứ ấy tao lúc khi nè nhá sa để nè cha chứ ấy tao music tí đi cố bự chứ hay tao tí đi ra mày ni já su lo ni posho we su refere posho ti di nguzui ta kre ti dia ni bai tho tho ji to khai pui ma po Jesus Christa ni jina khoslu we amen amen please be seated. This is my desire to honor you, Lord. With all my heart, I worship you, Lord. I give you my heart. I give you my soul. I live for you. What a song it was. Kalau sore ito we Poumai Baptist Church Senapati hinu sure bujunale metonu ikme ma wei siye rako hi zele bai ko thubi banu lo hinu so thepe banu kalau sore ju hai ni met ko hize bapu ni be jolo zo so hi ko sulai welcome not hana hai ito we zko buju ja je professor dio president Poumai Senapati Karong Baptist Youth Fellowship puno patele popular kalau sore putele pin be tili wing all over no rara kaso rama tralo po rama po showe ito lichi shop you ito khai pyo Jesus Christ ji hinu ipo maina hai with ju mem te ti hi asaju Jesus Christ vi ji hina saju chi don ne nem to cha with so buwe zo ka with zolo butli hi ipo maina hai with zolo mem te ti rama tralo po rama po sho no we ito moderator na li po yu venu bakali rama po sho pule ine ipo maina ipuza rama po shoe ine po rama po shoe ipo maina ya bali shala che mam te ti no pa ra so no rama sa da po sho le se ine ra pule ipo maina rama po shoe ipo maina rama po shoe da jo we da jo vai ipo maina Senapati Karong eren hinu shabuju na limeto agawai lishi hinu asa hinu alli hinu ramai hinu le alli we yenu with zaju ngola hai rama rainu ngola no washoe sana rainu rama tolo pawe ito forum hai 9 churches we youth might all with zalo no Poumai Senapati Karong area Baptist Youth Forum yan ito forum hai ji ku anu sadan ito hai mapohi hai baka hai gathers of fellowship buwe sadan mapohi fellowship bui hai fellowship takanu ito we usual fellowship buwe man program li hai du program ni sule yan ito doku ito committee meto phalo su ko teli dai we program za hin sule dai hin kata we program hai du sule yan pha ko teli ramainu rat zo thuk we nu ramainu bosu ku ya ramainu shabenu zo ito no ma isho ito no soda buina hai ko with zolo ito ka with zolo no zo ramai we rat tho buwe sini hai we tal we lo ju lo we bu ju mam ti ti hi hai ito we iam amasha ito committee mem thoson mam ti ti hai welcome suwe sana zo hai we program sulu ju hai ito ra shangolo no ito hai zo ra chitum chitui program li sula tapele ilu che sana zo hai we lu mam ti ti ito we asaju ito we lishiju welcome hai nem to suwe ine pom ngon we sana ito ino welcome so thai pen bakali mai to li hai ine nem to jersey ku pule nem to no bu hine ku chu la puyo ine nem to ji hai jersey chu ba pule ano ina jersey ba mzo hi zo ito program mi lo buju ito speaker ito exhortation ito panelists hi bui mai to judges
pastors mai to deacons mai to ham tây thì hay rai nên lap yo nem to ju vali ko chu mai su lap yo vali nem to vali ko chu la mai su hi lap yo deacon mai to church vi at mai to to lo de speaker so cho hi church Katiko Baptist Church Katiko Tinjoy Baptist Church in to you mai to chúng ta bu ni nem to lap yo Katiko mai to chúng ta lap yo nem to hai buasa okay ai ha pa de so ko sa Khabun Baptist Karong Baptist Church mai to chúng ta lap yo to lo de so hi Poumai Baptist Church va kho mai to chúng ta lap yo to lo de Poumai Baptist Church pola em ta chúng ta lap yo to lo de cho TNK Baptist Church mai to chúng ta lap yo to lo de Rikumai Tinjoy Tapo Tinjoy Baptist Church mai to lap yo to lo de Tapo Poumai Baptist Church mai to lap yo Tapo Poumai to lo de Onami Tapo Baptist Church mai to lap yo Onami to lo de Poumai Baptist Church Senapati Host Church mai to chúng ta lap yo đó là số đây, sau này mình tàu hai với lưu mình tì thì hè, sau tì tàu program gì, welcome suwe, sau nào có giờ chụp bò nữa, ra mà sáng ngày program số để chơi, ini nem tàu hi bom ngon we, sau này hai với lala thấy bên này ini zo, cái tàu nó mình tì thì hi Bible verse ali hè, bộ biểu chụp ngõ bên nói, cho giờ đây chỉ nói là giờ có điều appeal, Ecclesiastes chapter 11 verse 9, có điều appeal về Jimmy ake cho lại Jimmy achali cho lại ake o na le pu na re ne na lia bukinu le salo ala ne ve na le ju tai thi to vanu ne ye panu ne le su sa valo ne ne zu pa ju lu du ala hi tho nu ngô vi ju hi sa ta khao ana hai sa salo akai hi sa hai titi vanu ne ye ramainu chikulai so to you Bible verse han hai in mam so hi san hai pong ngon we in Bible verse na explain so moi ma han Bible verse ni to tsulu sa i to na le bu yu hai ba ka hai na li le moi so na le bu til hi to zpa i to zpa ju ne ni to hai so sava let your heart cheer in the days of your youth in hai i to li ne no i to na le bu chi pa so sa pyo zpa ni solo ye po yu hai so no i to na li hai thola moi na le bu til hi no zu ka with zulu hi no aka lin no sa ra thojo le eso chone to hai ram me chu va su le che ini ha na bi i to na li hai thola moi ina in encourage no we zo i to we team hi so kai to you follow Christ ina we team hai thai pen i to program me su we so no zo follow Christ Jesus Christ sa thai pe lo ram me chu va su ju mai su le che so i to team thai pen no so to i to na le bu chu no Jesus Christ sa thai pe lo so ta no i to ram me chu va su le che hi hai mam su hi pom ngo we so no zo program solo chu no i to na li ma hai ram me ve ram me chu va su pu ju mai li su thai lo ina hai ina nem to hi pom ngo no we tili ka polo thai pen no ye mam ti te ha tro lo po acknowledge so ze mam lo so lo ma bu i to program su hi mam lo so tra we ana mam ti ti so lo ho de ina chu mai chita mam su pe hi acknowledge sun no we ina Jesus baptize pu mai ton ito wili shishwano give so kai tu na he ta go pu pu ito ra ka so no ito hi zo bu thono ra mai vi to so vai pile yan pho tin hi ito zum tro show bu ju ito speaker Sir Jackson Supuna Youth and Education Secretary Manipur Baptist Convention puno ito high speaker supile yan asa sa sep supwe so no pu ito wili shi ju ali hai du moi ana ito wili shi ju asaju vi gifte tili mo ngon we so sir no jum jana ito
committee mai ko ta ko pu pyo ito pu hai Youth and Education Secretary MBC hin waso ve manu ito hai chu pu hai sathai we pu hai Reverend Doctor title hai ngoju na bwe ka ta the Reverend Dr. Jackson supun na ya ne ngoju le da so tu yuma lam shuju ma le iton so we pu hai thau le the Grace English School with former principal as it on so the so chu pu hai MTC new lecture so we do so to you former associate professor ali so anu buju ma le iton so ju pu mai te ding hinu na li me jono so to so anu ministry suju ma le pu hai Bible camp chenu so chenu program adu to hinu so to so anu speaker vai le so anu chi po yu ma le so to ju pu hai ma lam shui to hi vi pe nu pu to lo po i to pu hai welcome so we so cho hi i to exhortation chi su pu le ju hai thonu pu pu le Sir Rosavina John H Youth and Education Secretary PNBA pu hai chu program ni bu wan vi til mo phade so no ku no pu e pai so bule hu pu hi no ito zo panel discussion we hi panelist mai to hai mo lam suju ito na li me mo lam suju mai to li ha sa vi khoi tu so to hai ina nem to hi ju wo ba shi su pu mo ngo pu su le ara kha so no ito Sir Jenkins kon ho pu no ito hi ho su bule pu hai ito vi advisor Poumai Senapati Karong Baptist Youth we advisor san sir no ito vi shi ju give ha pu yo Pua itong serve pu hai ito we former president ito we forum we former president ju pu hai pu dai wa so is a footprint student hall hai pu founder as pu CEO so we as a women monoresia student facilitators ali hai so anu as a chona pu mai te hi chi pong we shoju ma ali so no pu ni to we hi hosu pule so jo panelist ali hai tho is a ito zum pro show bu Sir Liba Hobson pu hai lar ra nu pho shu ma le sana ja na ju ja ko ta ko pu pyo idon hana thol is ito we forum we former president so to so ni to forum mo president su pu yu ma le so choni to no chu pu hai ito we youth former youth and educational secretary PNBA as such I pu hai in pu hai bookworm ko so to so large so no lot of articles have books run as such on chi pong which should you speaker ma le so to you ma le ni to with panelists ma le so ni to program as su pule so as son hi hai thol is Sir Theophilus Ren Mathat pu hai to former president PNTM pu na ju mya sa ni to this you give hai pu pu yo itong suwe pu hai ito MP losher na MP su tini pu hai pu VP so anu mu lam shu mai le pu da hai social worker mai le as such ne ito youth mahin leaders wei mai le joi to we body brew restaurant hai pu proprietor mai le so no ito pu we restaurant here we visit so anu we pe le in hai mai so pong ngo we ma dai ni hi Dr. Kehis Nelian pu hai ju recipients of Salamul Haq Memorial Scholarship Climate Change ini pu hai wasu we ini pu asa sa gifu pu yo pu hai so to you Delhi University highly ini pu hai lecture so anu pu hai wasu anu hai tu le chohi pu Indigi Minds ya pu founder so la hai pu ju CEO so bu we pu Senapati vilo to hi ito hi pu vi movement transformation ma la son suing we lar dum cha lar dum ma ja ma hi pu vilo chohi has Senapati Mathematical Society a pu no sano initiative so anu pu no sano from su we sa ba men na mai pa no la sa to sa mathematics ni ma ji thile ya ne pu no program ta li kondar so anu chu Senapati lar dum ma jono pu no sa to sa wa su ju mai le sa ta lar sa su ju we su ju mai le ha sa to you ito
panel discussion ni Poumai ton sa su place no Poumai to trolo pawe so chon hi ito program events to hi mate zoom chi pele me to judges mai to hai chum jani ni chi kupa wazan me to hai ito list ju give hana ko pupuyo mai tsboe reverend why vipuna ja vipuna hai bu hasa pu vitil mo pai pum to program bu wan thritil mo ye so chon hi ja el samuel sir samuel ne jum jani ito we give pupuyo so chong ito sir peace sempru ja sempru na jum jani to wili shiju give hai pupuyo Tralo de pumi to no zo shojuma ito we competition bule ke pum da sa sane sep super zo ito we ja supule ya we pin pum da tralo powe sana zo ito we program sojum te hai man te dina sa sanu aka ramai shango ju program sole she ina hanam tom te hi pongo we sana te living olon ramai tralo por tralo de Kalau sore itu presiden itu mai wei si welcome sutu bivanu alia mai wei si kalau si po bivanu alia mai tao li give we mai tao li na ko ngapu khai le ji hai ni ma to hi se po pui ni be itu wei give na wei sai pu lu lu ze bu ha de vanu pa hi no wei si erin su kai de ji ni ma to hi po ni be 就是他们的可以一到 service 参数来的话呢嘛微信的话说收收入来开就是你们都是包呢呗 最起码到呢，开个出来，一道为 message， 就为到呢 one day fellowship 为还呢，出来的呢，呀 leaders 买的呢，只就说呢，他那边去包来，阿拉几不一代呢包来，就是跑说不得了hin，一到 Senapati Karong area 还能说不就，那里嘛还jojo还，他呢一没做呢大个，他呢一没得做呢大个，嘛。 他呢，一道会 priority 不能打哎，的确那还一道呢一不过开，哦，这个路子，一道会 speaker away 呢 ，speaker 让买路急了呢，让买不能不就买回来不包呢，一贴破了，他贴破了的啥，一贴破了，今天不嘛，几包还包不呢，那里嘛都是让买一部很过百开，今天跑了呢，所以呢不，所以呢做了是一道会 message 那还让 Jackson 是不呢。 Youth and Educational Secretary MBC， 就是这样子对了别人呗，嘛为些为去包呢？这样我跟说来开的，你们都包呢呗？不到包来开，这样我跟说来开。cái số này tôi sẽ phụ giúp làm mai, các lớp bọn nó show bảo vệ. Ít bữa nữa, mà hai chú về lưu giữ program này, để lớp mình ngồi vào này, làm mai các lớp bảo, sắp tới này hết được chứ. Tiếp theo function ali, rally ali về function morning, rakoway function ali, hết được này solo chứ, chỉ bảo giờ làm mai này chỉ bây giờ solo vào này. เราไม่เข้าหลบปอสุดท้ายเราไม่ไปไปจูโร่เนี่ยเราไม่จีสโลอ่ะองค์เนี่ยสุภาพยาบิจูนี่ต่อ president เทหูจะผู้วิเศษอะไรผู้วิทีมไม่ต่อนี่ต่อเข้าหลบปอเว้เล่นนิสัวนี่ต่อวิเลบอัลลาสุดเลยสิ่งที่ฉันน่าพูดจูโปรแกรมตัวนี้จะช่วยจูทุกคนทุกคนเนี่ยว่าสุดจูเลบต่อเลโลจูนี่ต่อวิ effort ต่อเลโลบิมาให้ต่อให้สุดจูหาเนี่ยเล่นนิสัว 一部分呢，为了在七百的呢，这路啊是不要不就，你到搞老包了嘛，搞老包哎，也还不就 invite 是不一般的了，你到为搞老包标哎。一部分呢，就因为就是还，
ipumana vai si velo zjuwe gathering ali right in choe dasun in the Senapati Karong hini bia bju to Poumai church akuhin bju members mata hai ipumai ngipe puvi represent suwe ipumai ngipe puvi ipumai church vai sive represent suju gathering ali seven hai bju program hana hai metai suju program ali hai the program so butele hin tavelo bju ita tsakuzu show bju Senapati Karong yerehi pastor subya bju pastors matawi color power nitawi presence and acknowledge suwa nita color power nitoni hello ni backup subya encourage suwa ni have we has so got chakawai did you sabi motel you matani program ta le suri dani plan supa bima veti to moi nitawi viachi nitoni subju nitoni hello ni dupya bju we gathering e deni illusion nita color power nita sakho you ki how you bongawe pastor deacons church leaders metop poro rama hango lo isule ti lo chewe you have been tavelo buju ju youth members ni buju meta tibe moni youth we official member listening lo kai monmora pen ta kho di pa buju tehu so buju sama so buju penal listening lo buju meta ate ko ni buju meta le bue ito hai meta ole ni stage na course ko di kai youth members come right in such obvious anat sale ko le bone le shoni bijma khai ni ito have been velo zama top boy ju youth ma khai ti di ju chu ni zapa showa ju het le hanang lo ban asa shu pu apong pu MBC hin lo youth and education secretary aleso buze in suju ban lo sumwa anan ta vi vachi pawani ni ta vi represent su ba ni to thosu ni lo represent su ra ini vaso will more there is aji shile moi Jesus Christ vai pawi mole ai chasan it Poumai na youth leaders youth represent so buju church represent so buju vaso we moi diji to pawi mole anas sulure suvre there is rama vi shaki sule itamat vi pawi ro sule sehinza avi ko kun sulu hoa vasi pokhao diji pongnawe hati tilehine ramani ie MBC hin pu du khai valelo so buju hin daile so disa de shone suju de shone suju matsa moi abe zipa kaji number 1 priority luza ramani e MBC seloji pi vil li ali bile pi vil li tena puti ip s ni ma solo de ne gachi po kha pyo tele hin ni to li cho velo so ki te sa ko ye jil moi tele hin cha ki li velo ki ito zera ito po ito uncle so zama to hiram to li lwe MBC hine ito thosun basura pi ito vi chi pau darkai ti ju ito ni chi pau ju jini burai ti pe live po yo ti choli ki sune a live lo chi pau po yo ti khun we ju ito vi topic hana hai follow me in the past ju topic le ma pe po du ni darka ju topic ye ana voi ju le hai是julle de khai te san chu ba ge mu le ha ju topic ne to edi mosa follow me jishu ne ito kyulu ju ma te po hai follow me ti ju cha ko han hai ba ne ju ito hai ve zra cha ko han hai lu mo sho ju ito hai lu pai mo bible hin ni pi ne ve mai dalo ju do ma sha ne ve dalo khai ge dalo ju ho ni pi ne hello ju velo ne I hana darka ni kuloe mashane personally kuloe puni kulo ma pe po hai follow me ti hana lo mo ni kulo mo follow me ti hana hai cha hai be jisu ne ki to kulo ze cha lao su ni essay li paper presentation li page a channel le khai de ne lecture li puni kulo mo cha ko a hai ti li hini kulo ba ainsi ko puni ito kulo ro kyuki ha li expect sumwa chak ko han hai this so just these two words han hai this so din kulo ba very show chak ko han hai it's very simple ito ro chak ko ti hal ko sulu se di wan ha ta me hai be lo ra tin cho ra very simple just two words
but sometimes it is too difficult. Sometimes these two words have become too common, too familiar. It doesn't strike us anymore. It doesn't strike our heart anymore. It doesn't tell you to say it. Chú khai một taju, vô số vô số cái gì khai một taju, chứ đâu phải hai sáu ta luôn nè, cái gì khai một taju, chứ từ lúc về đầu này, ví dụ topic cái anh, mình thấy sao chứ, topic cái này, về chỉ bảo lại cái, hay à ví dụ đó số bây giờ mà, kalau sore chút từ này, nên ipo mà na, nó chỉ sao chứ, ipo mà na, cứ họ sao chứ, ipo mà na thèn ngầu anh. Ate fellow beoda. Ita tengoa. Teloni shalaya. Ita kua buju jishu. Ipo manani. Nila lisuru muja lobule. Dousho hinin. Kulo sujuba hinin. Zishi mochuju hinin. Vasu zgomoju. Vasu viva hinin. Rama. Hintu peju gomoju bihin pekai bivanin. Phơi cá ta chứ còn một bên này ta bị vậy nè,你这配你熬把你熬热，所以Allah是不嘞，anh是这他妈热个天呢，一道熬热会嘛，一道太熬不完呢，一道久了呀，一道破了不就继续，就一道program那还，Senapati Karong area ini biar不是一部门呐 ，George 啊各位 youth 嘛到个，你这个点一道太熬久诶，记住。si sujuwi program ini lucu weh. Kalau sore ramai, ni itu lasi julia, itu vekule di ni poin velo weh. Follow me, cak ko hana hai do ni itu poin ve crossing tape. Kalau sore ramai, oh itu tutle zatule, ni vici po hana hai, pakule, itu saci papuyo. Aw lelo hoju awi, kutim hoju awi hep puso ni kai pia. 사카에베 비자 비 임티네스나 더니 필스 보여 라마 이니르 리 니비치포 알리 하즈 보이 볼로 글레 비자 비 테우마타 유드메다 아투메타 마베 시히 라마 니비 라코니 쿠차 보여 니 피보아니 니비치포나 글루주 뜰 마솔로 디주에 카일레 피마 포 지슈 크리스타진 베치포웨 아멘 Hebben we programma li velu zuki ha de la polo hene message pi hene sakhale mone competition pi debate with topic to debate with point out so jo po ne kai ba ne lo ki pho lai ma le me ne lo ka ki phori le shiu le sile ne zo jo bi ba ne ne na le na we part out zo jo bi ba ne message na kaile moni du ni chelesa oni competition we item hin du ni kolesa de so cho we wane rama we chi por kaile moni we da bra ha we se ma tso ko we rama we chi por ke jiro ma tso show we competition we jiro ma tso show we competition we prize ngol pin ma tso ka mo ma so ni ne so we ka ne po we ka ti pin ma tso ka mo di so le ke ana in solu su to if I give my best, that is the best that I can do for him. Deep you have. Support. It will be diverse. Follow me. I tell follow. Did you la hana hai? Le balkine. Jishune. Pivi rosumato vet dalojuki. It will Matthew chapter 4, verse 19. Hini Peter. Andrew Chinage, Kulujuwe. And so go take on go John, James Chinai, Kulujuwe, Pesese. Cuss, they tell me, to put on him, cuss on him, Joloni, livelihood and up poor Habju, China my dog, with Doloni. Hamatoni, Lannissuni Puju, to have Jishuni Ngoloway. Jishuni halajugi, hasu buju moi, nangi buju moi, losu buju moi, chipo buju moi, anal le tuning. Le tuto hai jubudagi, kapoma de will le tuanai, le nusuni, kairo hero.
看我在这边的资本的普遍为了听我老板的，还到为记录来改那的做哎，little the willing heart, the obedient heart，的就比我老板的记录派的做哎，follow me and I will make you fishers of men。啊，太肥了，因那到一半呢，买的跑去嘛到被收入来的呢，就是你记录呢。一到是你太肥了是带出来，自己喝开来，那个一到洗了是，一到加班那个一回来，就要别不自拔的，啊别不自己呢回来就高兴历史么哎，就是你举开的，我别不着口的呢，哎。还是你们对于挖哈儿，还是你们对于那个为了高龄哈儿的资历交流呢 ？Highest privilege， 那我就不给，譬如说呢，高兴的什么呢？日路，你去台北大陆去到 story 那你到为 you team 是个的。calling 哈那还因还呢交流呢 ？It is a calling, or it is the calling from the heavenly Father through the Son。不然嘛呢？那让嘛Krista为出现呢，一了到为记录就为calling 阿咧，还有呢保罗呢 ，it is primarily a call to become a new creation。嘛这来说哇，哎该说呢，耶稣基督呢，一到底碰埋为记录就为 calling 看那嗨，但为 calling 的这个 new creation 是都的就巴夏阿里维鲁的为。Situ diju bahasa alivilo diju bi calling ini bahat talwe. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Matar lini Yesus Kristus hi velut hai. Kristus ni follow me dikhai. Holo taku khai mone. Yesus hi taku luluju. Matar pe bohai. Situ diju bahasa alivita ini bawe. Hai. Situ diju bahasa hana vilurebe calling di sini kilu juz. Follow me, dikai. Bakha jelo tako, halo tako. Ateselo di pagi bakha nalawe tako lujuwe calling moi. Jisu ni I hai birai ahi takulo dijuwe calling. Tedi pa mane. Jisu tako fele, jisu ko fele, jisu ni bakha nalawa takolo itani jelo bata. Jisu ni reta keloze. 一到就是台湾嘛到的，对个大country面老不哎，啊那就是为 calling 了是，不然老大个就是为 calling 看那嗨，是到就是巴沙阿里 village 为 calling 哎，看那呢一到这做法去 ，why new creation？ 一到 old creation by who？ Are we old creation？ 举步的就是为。 Bahasa Ali Bible di pagi New Creation Yesus Kristus hi bela moza kutte Paul ni pauja na Yesus Kristus hi bela moza kutte za Old Creation and New Creation mohin shukoza Yesus hi bela tani ito New Creation bi bachi koza ito za Old Creation re ito ni selo we New Creation hana dai pau ge dige Genesis chapter 1 verses 26 27 hine pa bju ito God created human beings, male and female, in the likeness of God. Puis jour rahine suju, puis j'ai plus, puis tsuju, puis tadotaju, puis ne zapado zapaju, puis n'ingora tangoraju. Genesis 3 kutemoza. Jésus Christ a raju. Jésus Christ a juré de jouer. J'ai de honaza. Kalo plus le jeu. Romans chapter 12 verse 2 hine jule de a transformed human being. Do not conform to the world, but be transformed by the renewal of the mind in Iponi. Be transformed. Suddalo, pui suddapoyo, suddalo, tijona degi suddabele, to transform into the new creation. What is that new creation? The image or the being in the likeness of God before the fall. Hana hi kalu, levi, ramai rea, ha, bijuvi hi, restore su tujuvi, la, titoni silwe. It is a calling, or it is ultimately it is ultimately a call to eternal life. Primarily a call to become a new creation, and ultimately is a call to the eternal life, to receive eternal life. John chapter 10
verse 10b hini Yeshune ha vong bani veluza havani vebe na koi tenku malai havani vebe ana ini veluza pilatoe arshi puire dunie dini pawe John chapter 10 verse 28 hini mai tarali awi bahi velumato ini follow me tipaki apai chuluni ahi kuluni apai kululumato here I have given them eternal life ini pilato is the son a the di ve dokhale moju arshi hanai puire dira eternal life na and so John 10b hini pause life in abundance hana puire duni itoe kuloe dini pawe hana haibi primary purpose ultimate purpose and as a continuation by pure has a strong connect pure close connection pure is a continuation hana sudani to ni sulwe chu ito yud matare Jesus Christ ni ito kulu ju janaza ito Christian pe pune pychi ko pi calling hana ha e divane ito kulu right this one ito pychi zane pyche family sule dene ito Christian sukai dira response na pile mote ko ito church na bile mo ani response na sulu bane acceptance ale pi invitation na acceptance ale bi bane ito Christian surai ani ito Jesus Christ ni ito kulu jumai di juna sulu ne Christian ma tawe Jesus Christ tafe jumai di ji go wish chalo ne ito hin jo question so losu bira hana ha ito to go di ni chopule ke di ponne we have to think traditionally accepted norms trend ali viju system hape po hai ju pa kyo ngobo shong kai di bra shi ni ngolo to mo ana we ni ngolo ju pe po ta do pe po hai we ko to mo ko ko to mo jo ni ta pa ito ni George member le solo ne ta pe po ito Christian mai ito Christa ta fe ju mai di ju ji saloni va shone ta ko ra ana ito ni ta bi lu du pe po za ji shu ni ta lu du ko mo ja lo su bi bra so mane ji to zu chu le ke di ji pong ne two key practical concepts of this calling e jo hana ene ju hya hana ene focus tele lo punara two key practical concepts of this calling practical shoju ito vasu reality practical reality hini no bujubi concept aha that is firstly it is a call to become the children of God it is a call to become the children of God John chapter 1 verse 12 hini John chapter 1 verse 12 hini had the ne ngolwe they le de le wa shone jit le na ko hya session bi le ko jile mo insara khayer jile de mo ju hai wa shone jit le vo ju we si tu ai zu bi bra din ne pora a hui a we practical experience ro ki ni khai ji is ne classroom hi ji wa shone George ni ji bi ni wa sho li bi rai so ne mai ro control sun no mo ji mo se lai bi me do ji ma mo se lai mo ma do ze ile ke a call to become the children of God John 1:12 any boy Jishune Atefelo diju paitena cholo ne Jishune vet do buju chi do to cholo ne Jishune vasu do hai ngolo ne lo che lo ne Pue polo jumato Ma pe bo he rama we nana tu na putu pu so de ne ramani kuloe Jishune kuloe Jishu de teto ve power duni ve dini power Hana hene Bibi implications Jesus Christ che koni polo mokute hai ramana more sekoza tonara sekoza Joseph and Mary tamana monomara rai pya hai shepherd tamana lalezama
Apo dana de, apene ledir de, is a dana ledir time night in the answer was Shani Piluse. Ana Babahini pause. Jesus Christa ge luce lone, puluju my hotoza. Not to put it doze. Ramavi nana tu naputu sutare. Lahanavi artaza, Jesus Christa, cheche kaun in luce lone, pulumukute. Follow me. Yes, I will. You are not the sons and the daughters of God. Then whose sons and daughters are you? John chapter 8, verse 37 to 47. So, John chapter 8, verses 37 and 47. Net Taunage, you don't identify so like it. You don't like it. If Pomana, you first prize, song competition in the first prize, Lord Mer, Net Taunage, did you Nepoe, Polumosco Joe? Really high. Debate in the person, Tasoni, point, tuck, in the debate money, pricing all the time money, my curly little dollar with them. Net the Puju pushes shallow Moscow. Nehain will lose the purpose, I'll serve some way. Dicahana Palana Shoga, you Palasgo, Jorsa Kushola Morha. You see my Teloni, Decatelani, to Savani, issues my no more powerful. John chapter 8, verses 37 to 47, Jishuni, Jihudi Metahi, Veti Papaki, is shorting power. Jishuni, Nileto, Chichibi Suluza, Chichibin in the Dosubule in Vedo, Puini, the Pukuchicha Pagukage. Nendachi Poge, it was Abraham with Toshu like him at the way. It was Abraham with knock him at the way. It was Jehudi Memisa. It's Abraham we knock him at the way in Paupaki. Jishini. Nileto Abraham Nash was Abraham by Vasu Goma. Abraham the Chichipi Luce, Chichipi Sue, Chichipi Zipai. Zipai when is Sue. Chizze. And in Nileto Sumwe. Abraham the Puramavi Zipa Sue, Pilili Sue, and non Nileto Sumwe. Nileto Tava Soge, the verse 41. You do the deeds of your father. Nipuwi Vasi Nito Sura, the Nipoe. How verse 44. You are of your father the devil. Satan Rajishiro Chita Koshi Shoe. It's a Christmas Chita Shiko Mona, Tijohage. Jishul Mako Chita Shibakoza, Itoko Chita Shima Shimonati Chorai. Jishune, Nileto Satan, devil Nakimato Edimina. That's the name. Rama Nash goes Abraham Nash goes Abraham Subata Sula, Abraham Luchito Luchele, Abraham Tato Tale, Abraham with principal play. That's the name Abraham's Rama Luchin, Rama Nali Suni, Rama Chize. Nita Rama Nasho, Rama Chize Pie. Nini pop in the Matsumoy, Nitoni Daiva Suge, that's the Joge, that's Dojo Toge. That is the evidence of who you are. Jopu Haibure Abraham we Rama Pu Alibure Satan Pu Alisuni Bure Jo Tonai issue para Judi Meton here. Pilotoni such as either Rama Jehovah Nakimatoe Judi Metavi mindset Ramanero Kupalo Bujum Makimato Ramanipo Niletos Awinakimatoe Tiza Ramavi promise Anakimata Sule Diju Abraham with Tosha Kamata was a Jehovah Winakimatoe Diju but on claim so Anna Vasuni Takuloge Nitoni Daivasuge Ton Pugana we Vasuge, Pugana Chizage, Tenavi Nasule, the Shah in Jishinicho, Niletosa die.
你的到现在姐姐就嗨，你的到姐姐不是把moi，是可是你的到是大就为不，他那为奈，你到是 Satan devil 他那为奈些。You are of your father the devil, the desire of your father you want to do. 你不为了里边你送我你收来些，听没得嘞？有一段你收就他为了你收了能收个，但你送那干你收一道就，一部分那多少把George leader 收来没到，多少部门的 leader 收来没到，多少一部门的 pillar 收来没到，有你好不到么道理不来？一部门是你拉你吧，一部门 represent 说你 district level, state level, national level, international level 打来就一部门那懂。有一段你收入完了，大把收哎，投资把收你收给，这个像这学习过程阿里边来的你做哎，你说你不哎。The desires of your father you want to do. 听没得嘞 ？What is your priority? 你说那干什么？说那事情你说就话干那个？你当然过程说喏，你到他说你以阿布套个地就跑路什么时候？Your work will define your father. 让我那时候是 Bible 启示呢，让我们说对这段说那就呢 ，Psalm number 1 verse 2呢，还有你报哎 ，Blessed 那个位置让我们那起码到大所谓这个 ，they delight in the law of the Lord, and they delight in meditating in His word, in His law, day and night. 可以让下让别别只报的做就呢，别只报道，别别只看到只学的做就别的很 delight， 啊啥就 pleasure, joy, happiness， 带给你熬个这个，让我们为人理数据，让我们只报做就，让我们只报做了，让我们只报很把快点到熬了到，手边的啊啥就熬嘛都是，让我们那起码到位的呢思路哎。一到就让我们只报事来就，把什么都为只报事来就 ，you director 什么都为只报事来就 ，punishment 啊里边都的，不是嘛老呗。啊你们搞就你这靠呢 ，Bible 里不把 pastor 你都为把去。Deacons 们那边叫做蛇的尾巴去 ，Youth leaders 们那里 leaders 们那里的尾巴去。Wow, this is my joy. This is my priority. This is my desire. I got a joy from this. This is the best moment. 这是麦卡就不，啊你麦卡就呢，你下头呢，要说明呢 ，greatest joy 还我呢，比如 greatest happiness fun 还我比如嘛不。Mobile ini addict star ni biju ma lobule, teh ni fun, pleasure ngoni hajz ni vahre, ta pa ta ni pa so biju ma ka ju bue. Jo, Yeshu ni pause. You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. It's a very sad reality. Your word, your priority, your desire, the joy of your work will determine and define and identify that father. These are our spiritual father, our spiritual mother. He was a murderer. From the very beginning, and does not stand in the truth. You to chichibin lalo mai ho, chichibin lamo ne. You chilipo, doshovali su, doshovali chilipo, tene chikuli su, tashu mai so somewhere. He doesn't stand in the truth. What an assault goes on, it opposes Nini, Tunama, Kainama, your father is the devil. It's a very sad thing, right? Because there is no truth in him. Secondary, very secondary. And now when Jesus looks at you, can he see the truth in you? If he cannot see the truth in you, Jesus will say the same thing to all of us today. Jesus will say the same thing to us. You are of your father, the devil.
ini chỉ con này giờ mà đi cứu bảo này sao chỗ này anh sao chỗ này chứ mà bị sao chỗ này nhớ sai tan này thì chứ có à chỉ rồi ngon nữa phải mà next đào kia sang năm tin bây giờ đào nữa mà nó lại cái program ta này hiện Jackson sắp đến chỉ bảo là chứ có việc meeting cái sự mà này khai lại mọi thì phải vậy sao mà anh chỉ số chỉ ta số giờ chỉ số chỉ ta sẽ bị cái mà thoát đi chỗ ra. When he speaks a lie. He speaks from his own resources. Interesting surely there. He speaks lies, and that is his own resources. Mà hiện nhiều phụ nữ mà lies are people resources, people kỹ năng gì mà. How many of us have lies as our resources? Chỉ mà anh đặt khó, anh hành cụ đam bao, hành cụ đam bao, yêu chỉ cứu được chỉ cứu. You are asked to better, you leave us in Sokalamare, Tasha Supota. Is that your resources? For he is a liar and the father of it. You Jishune have been a Bob Juchipo had a high. Ito Aputoi to use Solusuju, and Anjishune boy, Abraham's Ramanachakoi, Ramachize. Chỉ chỉ bị như lie, chỉ bị giữ bảo chú mai ali sâu ấy thế này, Giêsu này bảo ấy. Ito Giêsu Christa chỉ khao này, Paul một cái thế, bị chỉ giữ là một cái thế, bị này follow me, thì bị chỉ khao này hay ý cứu rồi thì Giêsu luôn này, hả? Ini ta cho adu hana, cầu một phát, bị này ý à, thay follow đến cứu rồi, bị thay follow này ta bị bắt cho cứu làm mà. Bị thay phơi này ta, Giêsu này bị bắt mà hiện giờ, thay phơi lo thì cứu thà lẽ hay, na bị thay phơi mà bị chúng mà ta cứu mà, Giêsu này, ít ông mai bơ bỏ hay, Ramadan nó tu, na phụ thuộc về sung nữa vậy này, Giêsu này cứu ấy, Ramadan nó tu, na phụ thuộc sung mà bơ bỏ giờ Bible này bỏ ấy, Giêsu này ngõ giữ inheritance, về phụ thuộc ngõ lại. Giêsu này về bùi lại, Giêsu này ta lô lại, Giêsu bị victory hana ngô lại, raising from the dead, Giêsu là terror hay sưu ấy, ít đó bị terror, bị bên terror này, bị bên hay sưu lại, khai người về bùi là ngô lại, Giêsu bị promise ấy, bị nãy lễ sau này, sờn đàn này tu khăn bị hơn đàn này mọi, bị nãy lễ sau này, và sao à, bị kia này, bị hơn nữa vậy này, bị nãy lễ sau thế giờ. Either we well-being hai, we top priority vi be. What a beautiful new position and the advantage and the benefit of becoming the children of God. Christa salone, Christa nasu me top the boy dai vi ge dige. The royal priesthood. Ve vi na ma vi puising otarai. Te pene. Our well-being becomes his main concern. Maline, are we well-being? Hat boy, we main concern. Ahi jushi koshi puza, we concern, we protection puyane. Tanahi jushi koshi vero, we suka pure, we viewlure, we doha pureza. Are we duty at protection pelaju, sukha pelaju, view pelaju, step pelaju, ne doni, edoni, jo pelaju, dosho pelaju, done pelaju, pepe, punit such a re pony, protects what I baju, and I, as you could have vajun, you should not put in the curate in the boy. E apuha laha, apu laha, nyan in lahan, goe, naveju, na lahani nave, telegudi I apoge. Bố thì nên là logic từ lần ngõ luôn mà. Apo hi inin za pa pi pui hana za pa i puyo thì khó ju từ lần ngõ luôn mà. Te pui ne apo za la ham mai có nó chỉ show mystery show, shawi show ana i class report nên tere apo za tata mai ba. Ichara mai churu be, apo ni ichara mai tao churu ki pa ju vi struggle to za. Ya show ni tia po go gi. De bu da sa ni bu ni. Service bujuma service mo bino pop jo veine tata biche de mra de po bune bujuk hamata we invisuze ahma de boy
throughout my life, I envied. My friends also have father and a mother. Pero ni darkajiki, bu ihana darkai, bu ihana pupuyo ihana pupuyo dini. Paulus bimatawe ngalu ni ito itajuza, itahan pate kowe, kosa pate koruni, theology taatene. My God is my father. This salutene I my tajubu katai. Subujum matone, vajuza, nito the bubimata supaimoi. I my bubikio sudumoi, hamadone, velu sulubra. Hatjeting sarai. Bu buning, carrying suju, Hawaii is dark up the provide super suju. Hata the super decision making hello, sukapuru suju. Hata the supaki, you can do it. I'll stand behind you. In a popular suju, the Poumai, I could have washed in Jijuki. Ramani don't have them power. I am your father. Yeah, I would tell I will hate the lily. Ramani bell in that's it, Pawne. I will kinapali bear. Every Christmas, Sanashito to the new lay. No, it at because she had dress. No, my Tibeto is a life in the chance. My taser, no, Pusute. It's a station inferiority complex of Poka, but Hamabe. And in Nelly, in the bottle here, vision on it, Takupi Poumai, and now I would say, Malin, let's show it Takuni Jackson. Am I not your father? Did you in a Poumavo? Did you Ramane? If a chip bottle here, Ramane in a Poumavo, in a Hentaku Popuine. I will take care of your needs. Your well being is my priority. Did you be conviction? I hear Ali Veloe, BTS, do the Hin Fesseroni. That's shown to the Hin. So, you be them moment and I hine. If was you dip your head, oh, Rama, you want a security as you be there, you solution. Poo, are we pursue the way this solution advantage, benefit, the beauty of having him as our father. And our solo. Jo, did it Poumai Kutera? Hasn't Nishu poo? My list you poo. Bapta did you poo? Nangi Buju Puli. Buza was show. Metish Church of Hoy in the dark Paulusum Cadilla. Ani, Tezani Lani, Raman Itosa. Pinapusun, did on a Bible silhouette. Aha, Jasone. Zabudini, point out to Popupuna. It is a call to spiritual liberation. It is a call to the spiritual liberation. Rakuhene, dosuluju, did you we calling it? John chapter 8, verse 32. If you know the truth, Chichipin nito silure, Disco, Chichipin nito dosubile, in a Paujuchi Politon is silhouette. Chichipu silugo, Chichipini, dosubile di arha daige, Chichipu tauge, I am the truth. You should eat Chichipu in a power. So there are practically Daka Jahanika either Bahatalusage. Verse 9 implies so that we have not known the truth. And that is why we are in the spiritual bondage. We have not known the truth. You shouldn't Paulaza. Till now, you have not known the truth. Netchukute, Chichipu died this Sumindo in the Porai. You'd matter. It thought Chichipu Suluma or Sulumoye. Have you known the truth? D-R-U-T-H. Takomahana Sulme, and not class for Poppy could spell in the cellar. Anna, what is that truth? The truth about God. You shouldn't pause. The truth about God. How good is He? How loving is He? His principle, His nature, His expectation of us, His plans and the purpose in our life about God. He tells the boy. The truth about God. If you know Him, you will know His plan, His nature, His principle, His love for you, and how good is He. Secondly, the truth about ourselves. The truth about ourselves. Jewish metal high. You have not known the truth about yourself. Why not? We know that we are the Jewish people. We know that we are the descendants of Abraham. We know ourselves. What do you mean?
you should from spiritual level in the power, but the power human level in the way. They have not known the truth about themselves. Jesus saw, Jesus know it. They are in the spiritual bondage. Satan we just deceives the because Satan we not do that, but we super. Satan we control him, Satan we who can be better. Is a bit of some. Jesus said, they did not know the truth about themselves, their situation. They did not know the truth about their origin. Their origin was in the likeness of God. But down the line, they've fallen. And that image of God was destroyed. And they did not know that. And they have accumulated the image of the devil himself. Pride, ego, kosuju, dutunaju, dubu savaju. They point kulosunaju. It don't ship. Pusa. Later, sure, can you do not play more? Satan it a win to win. Satan win nature, it don't accumulate Suluvane. Joha, it a we soon in Bibera. Navy character, are we character, Navy nature, are we nature soon in Bibera. And now, Judy Matone, hat of the either we more. My little to we be Bibera. To be somewhere in Mena. So, nothing. Solomon, son of a Sujubura, there's some of it. It is nature. Has it with duty bay? We are born. We are created like this, and we are born for this. You such a way, it is solo way. You shouldn't. You have not known the truth about yourself, your purpose, your origin, your situation, and your destination. Because they are all on the highway to destruction, on the highway to hell. And I put this somewhere. Someone you shouldn't. If you know the truth, you will never stay there. You should be implications. Little film. And I go high because in 2000. I ain't to go away. It was not saluted. And as you go to the devil has deceived you, blindfolded you, that you don't know your own origin, your own purpose of life, your own situation, and your own destination. And you enjoy traveling towards that highway, on that highway to destruction. You should be implication. So when you shouldn't have to son. I want you to be spiritually liberated from the hands of this devil. Truth had to solo go. Nito hai do solo jingo bele. Paul ne ini cipoki mention suju passage aliye. Romans chapter 7, verses 13 to 25. And it's an Engolujuli, Paul. Paul, the spiritual bondage in Bujuma Alivi struggle. Romans 7, 13 to 25. I can desire to do what is good. I can desire. I can will. I can will. Not do what I will to do. And I don't understand my own action. Oh, wretched me. Hukain spiritual bondage in which my love is joy to Hukain Hasibi Rasi Satan we kill us. So you my love right? You shouldn't boy. Maso we want the was a Mavi kill I met already my boy. Romans John 8:34 hine. Maso my the was a Makila Matawa. Hashis my the purple Hasibi kill Matawa. Jelly Lumadone. Put on it to know to do more. Put on it, you never be to moi. Put on it, Tana be talo to moi. Put on it, Tana Mobinitara, to no Mobinitora. Escos no Mobinitara. That though the Nejoito. Son no Mobina so kai, so as you, my. That was a Hukain with you. My tall in Nejoito, I will love you, Ipomonato. Village in a Bumet of Zenilani. Senapati, Karong area in the Bujumat, town area in Hakage. What we still opportunity, I love you. What is the opportunity? I love you, Nibirai. Nisha Torero, Ni Bumetazene Tolusuju, Kugubune, opportunity, privilege, are lost on drugs,
alcohol, yao, drugs ni ko, my lo pumo lo we, ana yao ni, yao we gila soju, ma lo bi lo we jo hai me lo we bi ma ko dera ma. Addict alcohol, tobacco, khane, sadate ju, gila soju ma lo bi le. Ini sadate me da pepo, Joshua me da pepo ni, yo, Johnny shoni attack with go shola. So, taso Johnny shola, di man li bi le mo ne to ma. Sok ha ba le. Din bi ma khale. Sadate khale mo ri ti, so ma khale. Sadara tai mo, yao shu mo ni. Le kai de ni, bi no ma khale. Ana son no mo le ki, shon no mo le ki, khan no le ki, ta palu no le ki, shokai bi artha dai ge de ge. Ni jo wi ki le su re ni ma, jo wi hu kha ni bi ju mai ba ne. Jo wi hu kha, drugs wi hu kha. Ma ta le ni. The slave or in the bondage of laziness. He juwi gila sima love le ma le hi ke ni bi no mo ha le se ke so ju la pho ke ju entrepreneur de le ma shani bo ma vale so ni lu du pun so ta so ha we se ni so ta so ni so mo so hi ke ale se ke so hi the bondage in laziness, the bondage of laziness ma ta le the Buddhism about arrogance, pride, ego wiki la so ju cause no moi, ego pe no moi, arrogant nature pe bi no moi, sama leader ma chiz ba ni bi no moi, ana chiz ba ni bi no mo chiz ba ju hu khata na ni bi ju mai. Sate pe ne. Ma to le hai phone wiki la so ju ma love la. Phone. Ma ka je phone ki la so mo ma love hai ma ka ju be. Ma polo ne phone we kill, so my love the slaves of the phone. Hasamele porai. Phone is a wonderful servant. As long as this is your slave, your servant, this is a wonderful blessing from the Lord. But once this becomes your master, it is a terrible and destructive master. A murderer. It will be career, so it can kill your career, your future, your bright and promising future can be killed by this. If this happens to become your master, check out. Make sure that this is not your master, but this is your slave, servant that serves your purpose. Allah bolwe anas bene ito valimo alehne ke zebiz pawi va to livi kileswa hoto sebaswa. Your future is bleak. Your future is dark. Not only there in the lake of fire, but even here on earth. Galatians chapter 5, verse 19 and 21. Paul ni pause. Sibene ke jevi pasu ni ke jevi liduni ta bima purpose rakive de dia pito bu high. Pito bu high. Raki or kelemo. The point go get them near Lisa Casolemo. Gio Vashon, the pony feet to me, Neviaju Solemo, Iviaju Solemo, are not the point here, miserable life and life, Raki Kero, at Teteraku, my Buino, Hanaju, and I either run my way, she pointed on it, Molaway. John chapter 10, verse 10, Hinisha, Nipawire. Hashi Satan the Vomali, Dohini Velo. Nipurusuna, ne master suna. He wants to be your father and your master. But Jesus said again, Ana iveza, I also want to be their host, to be their guest. I want them to be my children. I want to be their master. I want them to be, I want myself to be their father. Choice it don't pira, Tony Pusula, Tony Popusula, ito Hukani Bukuleho. Rakui Hukani Bukuleho. So no more, Marte Sukani Bukuleho. Tapatalavet in Talone, Jishune, follow me. He wants me to be his child. He wants me to be liberated from this bondage. I'm tired of being the child of these lies, the devil. I'm tired of being the child of this murderer, deceiver. I'm tired of being in this bondage. You the program not necessarily for the competition. And I Ramani Kujubi. Tele Puni ito, let's just show me ito tang only Kujubi tele this Silva. Ito Puhin. Yes,
thì lại họ no thì lại sa ít đó rất chua và chỉ bảo lo chúng mình xử lý và chỉ bảo này năm mai này các lo sure ni về lịch sử ít đó từ ít đó mà này nên ít đó with truth the truth about our life our origin our situation and our destination the truth about yourself your goodness hay đó với xử lý tới mà xử lo ít đó bảo là mà ta có lo Giêsu cho nên ít đó cứu ở bên nào ít đó lịch sử liên quan ít đó thay ngồi thì xử lo Rama po in tefele de lujumali. Yes, here I am. I will de jumali suro de ne. Neta vasuka po de Jesu Christ ajin ne vachi pau he. Amen. Scholar. đại sự của địa ra khu vực sa Poumai na Senapati Karong hình sự bây giờ nãy mà tao alia hai nơi về giờ bây giờ mà với gì dẫu thì hay vấn đề làm về chỉ bảo hình ít khi mà tao pu nữa ít khi mà tao làm về chỉ là phải này chụp lại mà với gì lúc chiều ấy ít đâu mà ali ít đâu về pu xử lo nữa ít đâu hay thành ngũ出来就要về chia ít đâu về ra Jackson bây giờ về cái chỗ hay chụp cái đại sự số mà Poumai na dono dia tele dia apa khai dia vechi paulu khu ikhe ma we she be sabuju be do buju bane ni we ministry ni we family hisa ramai na habu su theo je ha ni pa pu nu boy alia ido Senapati Karong hin sha buju Poumai na youth mai taw no ni de vechi pa khwan boy je ya ni ya pro ji ni pa pu nu boy ka lo shore jo lo ze ke ko hin lo avoi hin ikhe ma we she su sa pu le jo Miss Jenima Call pu nu pa lo avui na pa so polo za kalulai ju pyo tele pe ni be We show you here. BBC here program in Losa. I always bring showers of blessing. There's not a day that haven't rained. Go Losa sa hain tay rubber. I believe it's a showers of blessings. Be still and know.
Praise God. Dai jo ko de rakuvuisa Poumai te din hia ramai gift and talent because jo hai puku shalu hua ramai pausho lo hin hai ba so bi jo jinma ne Poumai ramai ha pu ne hatele bibsa ni laju te hi mai ki mai ta Poumai ramai ka lo paulu ju ni be rao ni be la pa hene ne ramai pausho ju nano dio avoi le solo jo ha ikime to be vechi ni ha pu ne be kalo shore ju kheko panel discussion ko muzo bohi information ali ni ma to hi pau pu ne buwe ito we ju executive mai to ne pawe hai poi hai gari ne phuk khalo kha na go ito pa refreshment tu jo du ha ti dali tai su phu de te ne gari z side hello do holo do pu ta lo vi ji bu hi de pai z ha ka shomo rwe de ka gele sa na go hai zmai to ne zili cho pa pyo alia Ludo, I mean, like Gary Hang types of user titles, high super to your high executive madam pound way. Joe Loser, Ikameto High panel discussion he goes to Sulai, Zavu, the new chip pare, the way chip is the new Christian youth in secular world, engaging with pop culture. And I hide the way Jenkins, Kong Hope, Hosulai, Jolo the Patelepool on you, panel discussion high, you matter hit the Queen bread. Ito was speaker new. Very sure, Rama Chipo hai papai re. Tuche ko ito chuo Chipo, Rama we Chipo tulo anu. Kipa tapa ju tele. Anu ito we program tefe anu panel discussion. Hai sule ito kuan bue savas anu. Tele show manu. Ito panel discussion sule. Panel discussion hana hai. Ito anu daivan suge diloza. Ito niu mai do dua niu, ito niu sunua sujua moi, ito Senapati te hi, ito we society hi, na lama tau do niu, dai suju wile sa ten so chuo tele hi, ito hai te pao we zedu culture hana niu ito hi influence so chuju bue, ito hai Korean culture hana hai. Ito Northeast city manu kiti pa we shi hi even Western world here influence soju K-pop culture ho that culture taking toli bue Savanu culture hata hoi ito hi ve toli influence sun buju hana hai ito ka kilos ito youth matang here ma se kai pa ju se bo cha pa anu hana kawai hana kaw moi especially ito technology ve kha ito we mobile phone sinu they son it was culture ali she来就为词多都不一样呢一到he they son influence 就不会是不是你一到呢就为 topic 那哈一到这个跑不住这个跑为什么还能he一到 Christian youth 嘛到呢噶给呢这个跑为什么还能还一到呢社会去玩呢那个一点呢让买四九嘛里说啊是来啥这个 topic 一到去跑出来hana hai dibera moi hana hai ito chipa ni ito we tsago sho buju panelist mai to ni chipa ni ito we tsa she so de hi ito mai suwa panelist mai to ni tsabo ha ni ito hi chiku bu de hi ito wa tsabo chapa ju ngo lu ju hana ngo lai na de ito tsu chua ni so we saba su ni jo ti lo zo ito panelist mai to ku ni
ito new topic hana hai pop culture hana hai one of the strongest forces shaping beliefs value system ito thawai abi identity abi beliefs abi sahana taw the shape sunu buwe abi behaviors abi shoma bo si shape suju na ma to shape suju hana hai ito engage so anu ito chi phamo shi de ba nu ito ju pha su le jo di lo zo enu ito we so ko so buju panelist ma to Jad Theophilus, Jad Nelson, Neil Young, and Sir Liba. Ito ni listen to pa people ni ito ko ni hata su le ke. Mabi si chubai ma. Pai chubai ma. Okay. Ito tele shopu le moi. Mabi si ni le she ni le no ni ke le ke. Ito we panelist ma to ha le ito we president new introduce su pui re suppose you introduce and has su khai mo ma ito to le tha sho the fa new ito chi pha ju hin to lo re ra ka so ni ito we panelist ma to ko lo shure ni to ni have new what to bu ma ito we fellowship hana hit of we ni ko ni ve chi cha pha ju tele pui boss ni to hira ko ni ko lo pa bu ito ni su pha le ju ito we topic hana ha Christian youth in the secular world engaging pop culture ito ni ra ka so ni to hi question ali so ani ni to bi ma channels ju pon user pop culture hana dai ge define pop culture je hana hai rai ka sun ito panels ma tahin no we ito journals yang ne listen you chapoyo. Thank you. Pai chu wemro. With the permission of our host, I want to take the permission to ask one question. BTS my fan, BTS army my to ba la poyo. Can I see some hands? Permission Polaroid, the pastor in the Polaroid, the host in the Polaroid, so BTS my army में तो इस बार लाभ हो, Blackpink में तो बार लाभ हो. Okay. Popular culture is something which is society vision papo tiju, my vision is so tiju. That is popular culture. Poumai भी ना popular culture भी है. If you are to hai swamai bi western world bi Korean bi ni influence pola le lo ni ipu mai popular culture ta hata to li bi ma then popular culture ti you ha nalle mani mat so ni drive so ju ye popular culture popular culture hai taile ba it's a time dau zama ito ni ito Poumai bi taile hi Poumai bi Poumai taile hi pu shu sho ja ti ni no bell bottom no ni photo daw yung ngolai. That is popular culture. Daw tele tole ipu mara sinma so bu tini Poumai vi sinma so ju phya ma lebo homa lebo te sinma so that is popular culture. Ju khai da gai na that is popular culture. Popular culture is vai da bhugra. Popular culture is shi da bhugra. So the question we don't discuss la hai popular culture ka to ni vai ka to ni shi tira daw dit pa chu le. Though Christian USA, America in 1990, what would Jesus say? Did you WWJD? Did you popular culture ali pa hai? Kai did you? Nini ba tali ni jo shole tipa ke what would Jesus do? Nini drugs to le tipa ke what would Jesus do? Nini vachi shili politipa what would Jesus do? Popular culture thing we showed up bira. Chuchu tele hi dai ke the chosen. Did you cinema? Ngau bule ni tawa TV series pe. Jushu Christa we the chosen. So there is a popular culture TV series ma.
popular culture there, it can be song, it can be fashion, it can be movie, it can be any other thing, ideas. Then popular culture here, that is popular culture. Popular culture important to die get you popular. Everything what is popular is not right. Everything what is right is not popular. Then up you survey everything what is not popular, everything what is popular is not right. Everything what is right is not popular. Then popular culture is inevitable. It's not possible. Driver money restaurant take away popular culture is everywhere. Okay. Taylor limit है ना ने popular culture है उन्हें पौरे दो पाई पाओ मनी लौसू जा जो दो मचू को पाओ है तो popular culture by folk song folk stories पाओ है कि ताने हाउ दा है television वही को है television वही Taylor ने दिखी ने उन्हें Taylor internet वे Yahoo Messenger ते तो popular culture ते तो my Sony consume suju follow suju picture ही नहीं हो video ही नहीं हो short play ही नहीं हो तेनी popular culture है दो लोग slow होने तारा है जो है था शोंता जो जो ताप है 200 दादा लोग इधर में popular culture था popular show मालिनी हाली चिली पॉपई dance ले सो पई popular culture था ताई थेली नहीं दादा लोग जो ताईला and ये ताई दिपाओ connectedness हना है push शो दागे दालो विजु ताईला तेनी popular culture idea practice dance video much Sony have दाजु consume सुजु ये पौरा ते बेले Okay, so ito ni jo popular culture dai get yes sir. Popular culture ha ito hi we cannot run from it. It is everywhere around us ma. So can you draw to the questions is popular culture a threat to Christian faith? Ito Christian ma tao donu tena ha threat ali ho. Or is it an opportunity for us for Christians to shine in a broken world? Did you question ha raise no way? Ito panelist ma tao ni chapo. Popular culture है threat हो ये तो दोनी दाइले वजू जिलो वजू हो opportunity ये दे रहा है ताऊले ही ज़ threat ये दे पाओ पालो वो ऐसा नहीं दिखे popular culture ही ज़ ताऊले जो तो social media Facebook मोमा Instagram YouTube तादाले ही दाइ promote हो गए दे ज़ ये तो Bible ही नहीं against वजू for example violence my revenge movie Tida, it promotes hedonism. Never propose the pasava, you have matzakai, take the point. So we have to maximize our pleasure. You have popular culture ni promotes opera. They go everything is lawful, legal. Ni pabai, ni robai, ni papai, ni dobai. Take the point is your law. Taking you live only once. Taking like it any Hagida. Tao li promote cho cái gì, ông ấy chú ý đồ, lại là đấu phá kia hay, theology đấu mà nó bột đại ngầu li, đấu gấu phá kia hay, sao cho qua lệ trình đại đấu bây giờ thì cái gì phá kia hay, nếu vì views hay, change số đó là chỉ số một này change số đó vậy thì mà, Jews, ta mà này lại là phá kia newspaper phá kia, readers mà tay sao này chỗ cái gì, biết đâu vì realization view một này. Jews tamai writer na mani mai so daw bai ba tiki kini ito realize so mo ni popular culture hatani tai sani Hitler ni do po Hitler ni po la le ba ma tai sani dama po heo lies dama kai ba tili po bai ko da pro kau ra di po da bai ma te so Susan Ken ni ito hai majority ima majority follow su ta libura Dilibura, then it mama taking it tai sunny sugar, tai sunny kai, so dada lobura, then it has a Christian with values in it takuju, promote to you lobura.
Ali lao ne onga opportunity ro birai. Lesson ni dige. A vaida ro spread lu ba ge YouTube ni lo sermon polu bare Facebook ni lara vai li ro tu lu bare WhatsApp status ni Bible verse li more so vai li po tu lu ba ge ma tao le ha a vai ni influence pu lu vai birai. Ana ido problems da dai dige chu le ido jan ni le ne pa ba ni has escape so lo ana ma tao le ni dai dige hada vai di ni vai ma kai ni kai vai de follow su da ju problem ali ali zo dai dige hada shit di ni ma zo zme da hai social media use ko mo internet use ko mo internet saitan by mobile saitan by di ni withdraw su da hai ge a vai pure lo va ba le de ni a vai pure lo spread su ba le de ni I do withdraw su da ba gi shi bi da tao mo ni de gi fit su ni bu ba ge I do a vai church ro de ni youth mai ma popular culture ana hero a vai ni lo ta lo su go ai opportunity ali de ni polo we samanya Okay, chú ito information lepule tige. Ito moderator hin lepule. Masore, hai information gari ahai. Celerio MN01 AS8897 alia Alto NL 07CD 2883. Nia have gari parking na hai mai kipa parking su bikhai mai gari talulu ho huni kho bi bai she. Tene lo shene Celerio MN01 AS8897 alia Alto NL 07 CD 2883 driver ne lo shine patena sai su bu ka lo lai se pe ne ta ku do gari to wa mai ki pa hin parking su to lo shine sai su bu lo ka lo lai ju hai ni me da driver ma to hin so pa se pu ne be ka lo sore Okay, ito chú popular culture hana hai ito hin thread vere. Lira opportunity a blue way ti chú to le pore. Hana ve connection hin chú ito hai social media hana hai technology hin technology ve khai ke social media hana hai to le buso ane pop culture hai ito hin velo re. Savanu ito ni sung ju aliza how have various social media platforms propagated and shaped pop culture. Ti hana ha ito nunuwe dai ti lo zo ito ni te san yusu ju hana hinu ito na similar ne ito hin fit su ma ha. Te woni we need to know, we need to be aware ma. Ka ki ni pop culture ha ito hin ve. Ti hana le shini kulo za kolola. Okay. Le liba jaliba ne ti highlight to where pop culture, popular culture ti face era ku ni bra ndau te le li hai chu 1960 1950 dai modern popular culture how ta hai Beatles Elvis lemme Marilyn Monroe lemme motte to hai rock and roll ta Rolling Stones kai tu hai ti zama bi to hai se lai bi to te to she te to se le te popular culture 1956 in da pop show na te to na te ko internet ve khai gaming video gaming ko ju na mai to li pa khare football ko ju gaming ko ju ten pa khare ju hai to hai social media with era hi ko lo re ju social media ni ju TikTok le question le be ju shu ju ve chu ko TikTok yu so pai mo ge ti question ko re bi ma na ju shu ro solve na ti te chol we to li bi ma TikTok more Instagram Facebook anything de vai chu ka ki ni popular culture Facebook ka ge ti ju hai instantly voi pro nga ha ti shi bi nga ha ti be ma na pong mani vale so ma re she ho mai ke mai Dimapur lon drugs pe no lo che newspaper be so wa ma na sak ko te ko pong mai na le te wa voi shon so re she ti sak ko wa ma na so popular culture so voi da sa ha ti shi da sa ha ti America hi bi mai ko re so wa ma na pong mai ti try mai to ni te ni wa so ma problem pa she ti ko sak ko ti pong mai na ma lin la ma sho ni pa she ti ko sak ko wa ge ju hai popular culture hai social media in he hai teni mat so Christian mai toy we need to be more careful ti ju sa di ben ni wa wai so do sa di bla shi do sa di be teni we have to be very very careful. Okay, so jo hana hinu ito ni ju phala ju jibo ali za social media hinu popular culture hai so do so na tare K-pop with culture dramas Korean with dramas kare
ito especially Northeast is ito ne zapa show ne tengu ta ju culture alie ito ne ju Bruno Mars hai Rose we low APT ti hana hai namai kutira lo su bai ma ha school here taking dance su bai any gatherings it dance su bai meanings dai sa moy taking su ju ali bai ju paint the town red ti ju lo ali doja cat ti ne su ju bai ma hai rebel su ju we te khai ge cho ti lo zo itau hi itau namai tau hi itau yu tau hi hai bai ne lo khemai social media hino taking tau li ta ja hana hai ka kini ito yudma to influence so ge tu hai ito chu ja theo hi theo flasi ti nunara ito jani ti responsible ko la hello kalau ai tei ti zona interesting ka je question na ai no pe jina sa pa ka je lo apt de pata pe in the town re hai te la ai no pe kalau ai jo ji to with discussion hi ni to jali bana theological perspective na mama alili na puno te karan bible verse ta thana hasan pau pau bisila ai da janiliang na scholar mai we puma ta we scholar mai we answer ta na thosho na cha cho to la na pau sila ana jide de ko sa le no hai no mai so wa sa no nyima ko no shop abu je mali ba bazar ko no mai no da chi khai sa du na we answer to no jin fe nyima to isa pila so no ho practically ji to no dai ngo bu ji to no dai kai ka no ji to zo no pop culture dai kai ka no ju po bu ji hai to zo kai ka ni to influence le ji jin ti le ha ka po no it to zo no de lo zo popular culture zo dai kai the use of mobile phone we usage na li to speaker na popular it to ju discussion so so popular mobile phone we usage na so it to no mutai sho han na hin depends on the usage culture alisu dollar it on han hi depends on it on han hi ka no ma hi no lo shema mobile hi no lo re ma hi policy do ha hi po thu re ma hi mai po no ju lo shi do po no ju bu re so on mobile han away culture han as one of the most popular most common it of pop culture na usage of mobile phone then just on a pull away. So it's a joke social media and the social media we train hekuli bushe. Social media it goes by algorithm. Algorithm then as a day the follows the Javuni mobile shitu the Alishalure. Mobile shalot his new internet connection to his video jule mama alilicho Instagram to Facebook alili totally video aliju tatali Nino video alizala no hakan juku te khode because mo internet na dai bahapta le dekha mai hana video hai ko ta zpare video hai ko ta puza ju vata no ju burai de just solo khai tena vi ta that type of video nino zpa na the fa ne ten ta no ni ngau khai nino hakan swipe so je sa video ta kyu ke pala video ta kyu ke ma li nino zpa buji video na ta no te ka pakhai bile che suppose no follows the new Facebook ni samai liso bure samai ten no dai ju bue ni samai bete fa puzzle liba has samai cheso bure jaliba no ju bu na ja ju no vo zolai de is la pu AI no artificial intelligence no phala no jaliba ju bu ko sa hyang ngolai janjuliang here pu ko ngau ne it was the same circle of friend bare same interest bu lai de is hu na no phala no te kan ngau ta no te kan continue so bai she so no cho te kan han so te kan so khai le ko le jali ba po no le ko mo bu ma i to no te sa ju khai ko han ko bai pa mo ma ko mo na ngai ta no te kan ko bai kya no te kan so ta lo ju we habit alia pa lo we so no algorithm han za te kan follow so ko khai jo do we le i to host no bu ji question na hi ko lai ju follows the APT that low ju common to buje low to ni ma to lyrics to ju kho lyrics to hi ka ko de ni tei pe re ro ngo we li de ma ni we zo ti tia pha ko ro po pa bu su re low zo che lyrics ta tri ti ko ta bu li zo follows the Poumai no khelo ko lo lai ko re na to mai no re lo khela lai jo
the first time ji ta ngo te le hi sa na na da sa now sa then the first time ko ti ko ma no cho common ta no te sa ju kha cho ngo ma normal bai pha de ba de mu na so va no ju lo te ko ta sa ju ji ta po bu ji lo han ta influence ta sa lo te ne sa ju kha follow the lyrics te kun ta sa le po la kana algorithm kha ko la lo te kun ta sa ji ta no ju vi ta no ju bu de de lo sa lo te ne che the sa next lo pa ji na lyrics right no la apu ma ta ve cha cho ji right no la ti kana o new freedom near the pala not my ali the kha not my ali identity near the dai no ji ba dai che mo ji ba pu ma dai dai so lo ho ji ba ni so kho la no lo na ne encourage so bu de mo na pu ma here ni mai no te ka te da mai no ko mo da na po de he is who are they to tell you if it is right or wrong ni is a ton of power boy ni no ni jo no bo na ni no jo no ko de ko so ko ba la你那手不那是你那手背那手把不的，这个是手背嘞。对方那这个手好的是应该来说呢，这个那手的那些是，人家帮那里是 Bible 是打开嘛 ，Bible has never changed。日把人那这个的 Bible 打开嘛，按照一到为自主的，一到为这的，一到为culture还是大部分。是吧？那 Bible 那高么的，这个是高么不嘞 ？Bible 那高的，这个是高不嘞？按照一到那主还跟那 culture还都是，一到那 common 到那对上那这个那就还。你搞么不呢？就搞起好呢，大家都老不会。是吧？呢，老还觉得，妈妈还觉得，就是安那这个叫扣阿扎扣不起，安那老还得特别是个是把刀打的么呢？好了把好的么子呢？老给头是什么呢？还能头个这个把刀，这个起好呢，就那这个呢开开，然后不买到呢拿纸就拿那纸就了设计的哩。妈妈不买到就把的嘞，he是嘞那还那是 normal 到那这个那够了，一到那 every morning evening 看到都不是，是说那是看到外界呗，够开外界呗的 normal 到叫还那这个那收费的嘞去，一到为 church 妈妈一到那嘞一到为 belief 一到为 values 还到是为 affection 是不不是来的呢，就还那帮呢。老为这里 footnote 的那帮呢就，老呢一到 influencer 我们老还大大里边来。Ana low lyrics hai ongai country songs gospel moma so city ongai te debate bera ana low hai very powerful example ali 16th century hi France hini low ra ni now to mali do ni low dance ni bu ngau lo ni pie ma taro hopa low join ni dance bo da de ma so bo ta kai ge music da thau mo ni dance go da tai the dau li so ku se few days so go bagi my dauli fans only tere de ma onga te joto ni virtual 2021 ni Houston hi concert alibi baki razo ba bagi lozo dauli hai emotion technique ido critical thinking so tu shon job yo hata wai shi sumo da ni ido wai sense na so halo wai ju low lyrics in ro lyrics to mo ni low music sound system hata ni rock song da hai my so dollar we be ma de Houston ni tikini dance ni cho ni ta da le pa ge my kiruli the di ma stampita palo ni teki dai di low influence ha ma so ni idol worship tekini low so ma ta ge z pa pa ju z pa la la khai ge ta da le Justin Bieber ni gari pa ta khai pe ma i ne z pa ni ne thang ngau la di pe slo do ni chu po lo ni Justin Bieber gari dai bai di ma o te hona attack su le di mo ge i ne z pa ra ti worship so ki ni BTS ma ne ba hali i to break ali po lai di ga ge mai tao le ha tao hai mo zo vya ni fan so ni pu to ka ti break su lai di ju pa li Lady Gaga ni tur ta ki mai le lo z pa lo ni hona ha z pa la le lo ni pu wi ki lu to jo kai ni lifetime ho ban ta bu sa ta su lai di ni pu ki jo pu wi dei to na to pu jo ni ta ju da bu de ma te na ga le ni lo ngo mai ma ta lai kai ka ki ni airport ni ve mo da ni tai te hai se ve ji ni o ko ni down ne mo ma Wednesday ju ve le se di ba ki Dimapur ko lai di ba ki jo ni lo Dimapur airport phai ni z ni ko ki ni bu da ju hai ze la le da ju mai ho na idol su da ju te I dong yi ro bu lo ve zu ju to ba ki lo su ma le ki mo
even Messi, Ronaldo, am I idol? So ta lo we ti ni idol worship. Te ko ito tsa na hai cầu mo ta hi lyrics ni so da poi ju. Ba ka li mai li so tha ni. Dai man so tha de court ni no ba ki Eminem với low lyrics ni influence we di ma. Pi mai so tha sai. Mai so tha we di ni. Lo si ju ha le ha da Eminem với low ali ni pi inspiration ngau lo di ma. Ka ju ko mo su mo ni. Ski da đào rồi, ít đồ vì sen sang là số học bây giờ ví dụ music hay, thế nên lâu tàu li bảo ta mua mà thì tàu li mấy cái này lâu hi ha xin nhá, số tàu số bộ vào số rồi thì thế cái đó biểu là ngoài theories, ha xin nhá bộ thủ vào số này lâu hay mấy tàu li nên chỉ bảo chứ, thế nên lâu hay ngoài ở vậy rồi mà chỉ số đào bây giờ vậy, lúc giờ mà rồi lúc số câu nào ví dụ Bible language music hay, chỉ số câu nào bây giờ ví dụ thế bây giờ xin số đào lo ví dụ mà lúc xí hạ đào lo ví dụ mà idolize số đào chứ thì chú bây chú hay pop culture vì mà số số chú biết đâu vì giải đủ ali giờ rebel số chú thì ali bây biết đâu ni culture hay là rebel số chú hoặc là religion rebel số chú bố bố ni chỉ bảo chú đồ bố chú church đồ bố chú rebel số chú ali bây thì nó sẽ itu Senapati hira tak ini pa reho pa mesti tuju question anu nuai ma itu chu Senapati hira itu Poumai nama to drugs tuju chu Senapati hi tena ta show ma drugs tu she nama to busin drugs tu be she moloza ja shu ha itu churchnya lo ja shu lo ni normal shun ta be she tu hana ha itu no sun be so what do you think is the root cause yana ha daivan tak ini pa ge daivan tak ini itu ha chu substance abuse ju hana ha tak ini pa ge tu hana itu chu这个小比如一到为 panelists 们到去还那边嘛 discussion right 一到你就 drugs 的 alcohol 的 substance abuse 还那哈一到你就你 engage 了你一到你 control 住了你一到你 fight 住没出过一到那么到一到 kilometer 为 future 的大概后来给就是还一到你到你那些你跑不了你再提你那些 school 搞来还那还这就可不接人户bazar为到我摆在这人地位那好大个来，就一到买到猎包了个那 drugs 的不它还都是 it is very new to our society， 包来个是那这当那这个实际上可得理解个那个这个猎包了个那 social media 为 through 迄那就 low 为这不它 TikTok 那的 video 这些 short video 里里为的里是不买到是但是那这个。买个股买那大数买那热白，大数买那楼下那大的个什么了呢？手把个都导致这导致国币手白么还？手的里是楼子你买到就是最 popular 到那不是楼导致你们当我不嘞 ？Any kind of popular music 导致 ，karang 为里去那啥那都就包那起个的，被热个的那绕波头包那，晒了那后 pro 绕那这个那手那 video 这个打开白么还？不买到那这个那收了那楼是个个石头就开始还那绕了那还可能直挖喂，还可能挖手不喂，让买的这妈妈让起起来喂，还得喂老那什么呢？得跑那挖着喂他，得跑那挖了是这边的，他去好呢，还那绕头路子，还那这个那兜路子，还那手路子，还可能让起起不是挖手呢，对那绕呢，大概这个呢只挖手喂，这个喂在那开，那这个呢 promote 不开。知道那么都是 out of curiosity number one curiosity 话呢实的个这好还他们那包呢是这个列包了可能剥开入开不开之前呢 convince 了呢是把里个 try 出来但是收到买老不哎这个呢收了呢收了开 now second 呢是开个 peer pressure sama kama ali呢收不嘞anya是开呢社会到位，这里后面呢，是个为这里是个买ali那try 是能收入来，个这个呢，上面看买 through 呢 spread 出来呢，个还那为发展呢是expressions 就跑了是那个 pro 就都说还都是还这个的发展呢是让人 experience 白天呢，写出了什么的么呢，暴露什么的白么还，是吧呢？这个看还那挖到这个的呢，上面看买是这个看，可能收了大些不？不怎么到了嘛呢？哎，你还个在是看不起的好，
你还那电视开没黑的话的呢，这个啥嘛看嘛是公那呢，是个把它收出来，这个收来这个的那个引导收到这些的，这个在不这些呗，是不呢？还可能为老是还 social media 为 influence 啊，老不会的那个是写下的呢，这个呢是你们到还帮我那位，还那是这到呢就怕那是 solution 里，还那就看，还个手的，还可能这个呢还那都说还那为么的就是。这个呢 direct 跑的是这就嘛就那么嘛，还那是一个 exception 么的嘛还，就一到那么大概个的嘞，跑了个呢 rebellious 到达的，但是呢这个一到为 identity， 一到为让嘛hin呢一到为 identity 呢是不好呢，那呢得跑一为这，得跑一为那啊为什么呢？日的呢开呢，是你呢是那个手机吧么买呢包完呢收得来。买那高么的了高么口，你那高个这边么的，大概那飞这个一到这些这个那为楼个就 rebellious 到把这 question talk 看么 question 呢把这是还搞收了的呗，但是呢收了还搞打了的呗，但是呢打了，这个了 question 还那是弄了answer 还是 question 个点弄了是把来就，把了是就 internet 现在就的了是绕手机妈妈么的了么还。绕手机妈妈么的看 answer 是大的嘞是不是 answer 到里呢绕手是买为么的嘞绕手么到呢 answer 还那高来的呢不打嘞没里呢绕滴滴说是带西个嘞还那为就 research 嘛到那 paper present 上呢绕手机滴滴说白个是为的他老怕不的不么还一到里去 WhatsApp 个 Facebook 个还是个那个后面到那这个呢爬不开，绕手不嘛到是等你不能那绕手家尾巴，然后这个呢打不开的么呢，所以这边呢就还对这回事，一到为 social media 现在 influence 开对不对？就还可能这个呢是个开social media 为么的这个是还是个点这个摆么？那这个呢为这反正就里手不是的嘛，一到呢 answer 哈不到 answer 上我了一到呢里包了可能。Any kind of problem, itu na sungna buna tu sa. For example, jabo phala sa video lihi na rao shi wei, jine sa jine ju la na like li pai la mo hai. Ti ko de ko sa rao shi wei de wei video khai na ahi sa wei pa la mo na. So ti ko de lihi sa ju lo de lihi sa te ka ju khai de lihi sa le ma na da na jobu ma tai sa ngo ba. Te ka na wei ta lo wei ji. Le pol ka ne if you lie 100 times ma bu na ko na ko da wei di ki ho na jine wei influence这那是一道，迄是 prevail 社会上呢不是，我们这上呢就一道Senapati area，迄是 drug 税收的是什么呢？为收大一些啊那 drugs 不来了了，不呢那买那了税收买收了都是年买年了，那了都是好买好，这个呢收开是 drug 呢是带啥的呢？try 收买 out of curiosity，老不是，这不行呢，税收不开，人呢摆就是非不买呢，非不买是税哈呢，还是老开。那么一个点背呢，不嘛，那么这个呢就arise不嘛得手了呢。First dose 还是不嘛得手了呢，然后你下到了呢，还拿 drugs 了，没了水了或者的人呢，后面到去肉头背呢，那么一个点那里面就是会有买哇哈的来到我们那个 school 那么一个点，还那个 influence 个路的，就是到摆思维，是吧呢？还对的是，但是呢，为的是，一到呢 social media 是搞么呢？有时候话呢。social media hinu bu ji to we ali influence na za ko mo hilo sana pa masalo wa na problem hana ko approval za of course dei di pa mo ana approval ko hana hena vena ji hana choe points ali to no jo example ye purul hin ve 1990 sau hi purul hi kanja hu so tare kanja hu so lo ni chana po che po balo number 4 ko to tare generation ali number 4 take home na take ko mai khema likha hai bi he tekni drugs hai ito society and drugs issue hai te jogre serious rati po darka li bra che drugs issue that's not bakhali lo polo so it's very difficult to uproot very difficult it's impossible go many when it will become impossible even drugs hai it's very very serious Senapati here for example drugs my na my to my rang of bura he goes saha va che ba wa na vào ju Senapati vào ke sa po che po ba wa na do do ju ikini ve ho hai vào hu dam na example
drugs to many volu mogo so many but Senapati and drug vow kes sai babre gun we culture vele gun culture te gun behavior had drugs with it colin tabre drug who so my thousand bepo khable that's on the put khayoro rivalry bibra ma drugs we vegare tilo prostitution we vele that's on the human trafficking prostitution drugs at also same thing be alipago ma then we have to be very careful ito we ma liro for example drug addicts to ma is ngora show am hana ito she ora show ni drugs jo ma is teju ko ngora ha ko am na daiso ni ge tejo hotozo shana bupe ge church no shana poilubere social public organization shana poilubere even poilubere ge hoto objects so tai che tai da ba am na church ma she ti damra civil body she ti ma tai che tai da ba am ha Devan, I think we have to juni solo mogo ito bu hai Senapati hai chuki shoko drugs addicts my tia hai bu shoko let's assume in the next 5 years Senapati and drugs addicts my tia hai bu shoko no to my lomana neto doing good at tapai bule doing good at tapai bule putu my khemana to doing good at tapai bule that's on there can many beka wa ba che ka tapai ta has it's not an assumption Mexico hi paju Mexico a Christian country be Philippines hi paju Philippine Christian country be Colombia hi paju Colombia Christian country be Brazil hi paju Brazil Christian country khe be mna tiki bu mna drugs ni sila lege colony ko de lolu khai pai mo teni ito hai drugs sai serious ni po mo shoko nako mai thili bi pa chen bi ba ko ito bazar hi tapai tele ko de bile teko devani ito drugs bi hai we really need to be aware social money how ito social media ve ne drugs we connection hai dai dige instant gratification ngau ha pleasure wa jo ngau ha nang yo ni ha te gini chu patience ha da ju attention na ini research ali pose my chi bo kai attention na right yo mini kai ngau ko ba ji da li di da bi ni chu na mai mo ma to na mai da tau le second a cha bai de na attention pai lu ju second a cha no instant gratification hana ali teni onga ido pha sile ni oh sin normalize ju there's a relativism at the way everything looks normal tigini absolute so high did you absolute haju tena pe veju relative by nen job kaw shoko de kaw by did you pe ha it to be realization ve moni social media ni feed chu bu ju taw lu bi tal bi ma tenavani it's okay teneo normalize so dani hali mo babani shima tegini poda ju okay chu ito next thing hai ito pop culture secular culture hai ito church hi lo moge lo tare ho whether pop culture current secular trends ito hai whether it has crept into the church ito youth ma tau hi ito Sunday school ma tau hi lo moge ti ju sunrai ito hai choreography solos dance soju Blackpink way move ta puzzle twerking suda bikham hai choreography pa church ni lo so twerking suda bikham hai so how can we ito new point out solo no taking lo ta re ti jo ali bihala ge ti jo phanra ma so panelists met on you listen inti de ho bole hana ni thalong po bo lo mo ti ko polo hai dan ti ge mai ha la ba ni bi ba ge ito hai onga dance su da ma taw le hai lo ke mai gospel di lo bo ge mama church di da lo bo ge gospel song di chora be ma and for example so my church di there there's a gospel lo mo ma my church for example they go religion di da lo bo god di da lo bo ge te gi ni gospel lo de ni chora be ra taw le hai te gi mo ni to su mo ni po va su ju di ju be te gi pa ki oh onga social media way more popular culture we have church in the long one go follow hai either way entertainment hour the level more even worship we choreography level tiki ju hai oh nan dige le bau ki ni normal show ne ngau da bai ge hana za hali mo ba ni ngau da bai ge tiki ni solo bra ongai so ka gi okay response we go ka gi le ti ju hai you cho ha ba ga te khai ne ko bo ba so
pop culture ito we churchy we lo mo das dasun lo mo khlai ji ko lo no khai be dasun de jo ito we na no ji ito we ju polo kan lo su tu ji phalo zo dance ji ali le hati ji zo so ito we traditional je do mo ha video hin ngo lo ji ju internet hin copy su lo ji hata khai ba mo na ma to phalo zo khimai lo na to pu ma to na no ji hill no la no over ji to at least hai Poumai church mama ito we churches to hi ko ha ka ta pa pam he ana je phalo zo city church lo Nagaland lo sa mama city de lo Imphal lo de la ho Kohima Dimapur lo de la titil his timata his church ve ka je ko ta fashion show ta bu so ba de no zama ta zo comments ji bu mo ha so decent to da na no mo je hai ti za hai my way culture na hin copy so la na my way culture ko zo ko ki ho la way ko zo ko mo ki ho ti ko ji ta lo ve pa bu re to so to ju ko ta YouTube ko na ju la na ashi de la na ji ya ko na ba ra mu na o ti re so na zo even to so ko ta I do ngo khai le la way to so ko to bu de ko zo status ko thlo mo ma no ji hin phal zo Korean ma we kimbap ta so to bu de o ku barbecue le so to bu de ko zo photo no la status ya thno na I ha ka na so bu re I ha ka na to bu re mai na to mo ta to e mama va ku ma foreigner mai na to ji to so na ha ka na to de na de ji ki ho no ma te ka na so ki ho na cho sa na ve church ka ko zo halo thlo mo kha ana mai zan hill in chali hai ku po no o mai zan jo ti da short phan no short phan no te le ko photo no la na je church ka ta da selfie no thji ta ma hu hai ku ji da hai to zo mai we je do na no we pu ki ho internet hin de lu na no ko ki ho we ki ho wa na zo de ne ve lo wa na so shi khai mo na so pri khai mo na hai ka na so ji a lo bu re so hai to zo culture hai to zo pop culture it of internet we through hin je do hai to hin ve lo ji khai ba le na hai ka na so de mo it of je do mo it of fe pu ma na hai ka na so lu to da no so pe na ja ma na hai ka so lu to pastor na di kan ma na hai ka na no lo ti ko lo church ka na ve lo de ji so pe je do khai mo na la na video hin ju la na ha na so bu la da ha na so ko ba da ha da cho la na so ji ba khai ba so ba na it of church so da ve lo mo la ve lo bu re din na so pon la When sali entertainment versus worship divinity the connection arma to modern church ta hai we want to make a church very very exciting very entertain dipege oh so mal we to li biju for example it only worship we perspective in jule digo we are not the judge God is the ultimate judge dibu ma chi pa we pa shiro it only judge lo mo na lo so we so shiro so lo mo chi pa just delivering God message power. We have to participate in that. Dancers, they are just dancing not for us. We have to participate along with them. We can participate and enjoy. They are dancing for God. It can appear so much to move the Sunday school money move so high. Teachers they move so John is all way mana. I think we have to be careful. What much jamet the way meta Sunday school teacher meta. You have to be careful because some of the moves are quite. That let's say it's not very sure more move to live by my then I think now my talk so much also so I think Sunday school teacher the way I think they have to be very careful. Ito church we pastor Christmas we gathering ta hi ito ni Bollywood dance su ta molo zo chu pastor transgender we homo we na ta ni putu meton lo per ta 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 hai ka kin chura hai ko bai te suma ito ko bai ti ro ho hana hai ito Christian meto we hi ko thau mo dai ti ta bi ho ka kin jo ge nên le pau kin entertainment hai worship we it was a Christian me was entertain su bai ke hale mo ti lo ko ti lai ho ho ti na za ko mo dai ti lai ho ka kin popular ge te na hai ito ni ta la ni jo bai ko ko di polo ve it's for fun ma ni ito ni thau ni ju ba su ko ito work culture for example LGBTQ more ti da promote so ba ma na mai ke ma hai ipu mai community ko dira gay mai bu ba ma openly confess so mo I gay di ko paula mo ma ti ito society na paulo pai ma ha ito po mai society na agnostic ma ra mai so mo sai ba ma George ve ka ba ni ra mai so mo sai ba ma openly lo you atheist ti paula mo ni hai ki pai ta hai ito hai to ti so ko entertainment team ni but deeper level hi hai
actually we are promoting the idea of gay and transgender. Then common na teacher ilo ko ma. So chú question akai ko le ito ha. Ito church ito ne ju tale hi zone na le mai voi gathering the phe ne ito ha ni question raise no za ito ha chú secular voi lo ta hi ni interest show lo ne ito secular lo de ko lyrics bi sakai ti bai ma ani contemporary Christian music de go mai la sakai mo re praise and worship lo ta sa tu mun bi re especially BYF mai to way gatherings ta hi ha especially social work so level secular lo ne tholo ne low background ha dia sa mo re te ne any secular to re picnic start te ma secular lo ne ra ne te ne la ra so ni bi ali bi social night gathering ta hi ra te ta ne khai kun bi ma ha so Christian way music kana ha only within the church we walk ne solo ne voko ta pa ko te secular lo ta bai ma ma so how do we balance secular lo so show the policy ali was on how it on you nama I mean rama we nama ali so on you rama we standard hi then as a standard te ko ba te we te la ho then hi ha ali ko moi te ali bu la ke te nu na ma le pao ki ni ito ni dai ju ge dai kai ge de be it has a huge impact te ki dal bi ra te ni ito la lezo te ki ni gospel way lyrics ta kai ni lauda music la shi shone so bu pa ki rama we la shi ro chop pu da lo ju so lo ju de ju be te ni pao ki ni ito gospel way ito ni da pa ta se ta le se ti ma church ki kha tau mo ni hana ha Facebook ko ko wo bao ki ni tai di phong hi ro pe ma ko lo da ju dai dai au ngai tai le the fa ni te ki ni ra ko mo ti ro be ana tai di phong da ju is a small village be ne be re te ni I do we low influence ha da ro I do hana zo pe ma take Did you eat live in her? Can you lower up my so here outside of the church? So you go it. So you go it. Did you? And I educate soup with you. And I dark I did it upon her. 就知道呢，就这是那里面头个是开不来，popular pop singer Adele， 到是 Adele 的，看那这个 Adele 的呗对。不为是 she was not well known initially 噻，不是什么啊呢，不是老的是呢是的 story 是这把这个 personally 什么那把什么，啊呢，后那把 story 开口的开，那个老什么拍老什么拍，为什么说来啊呢，没那什么啊呢，不是把他的 heartbreak 是了呢 ，heartbreak 是了，现在不为老到是 heartbreak 为开，但是说开 popular 到达的么还。popular 但是但是呢，就看买那可以不一般的 popular 他们呐，是但是买那可以，就看不了干那 heartbreak 是买到那可以了么还，你不好意思噻，kilometer 乐比跑不到，买了 admire 是了跑跑路跑不到 ，example 嘛，跑了是为买那怎么连呢？不怎么还是那些都是了呢，不嘛乐在说不的，不怎么呢那怎么还是来啥国啊？这个呢是的乐在直接买到。买到是 connect 了的么呢？不为老到是噻，不为 music， 不为老到是，不买到为 life， 不买到把不去 situation 那是 connect 了开，这个呢 popular 是大呗。都所以呢，老个呢，为社会高为得到，跑了个人为非呢，啥那都开来到，后面为热都当了买到是，个不买到呢老手的里其实不买到为，真的是 connect 了的。跑了是那里面，那么那把我们的 Justin Bieber 了没？那说着呢把popular 到那打不的，就不买卡买到，那都买到的嘛，不买卡上来就跌到就是 crazy 到头，说个是为什么还？什么呢？这个呢situation 那太烦呢，popular 到呢，这个呢来就后面到为热的国比上呢，这个呢来就倒是电哪份呢？不买到为 popular 第一步呢，不买到电哪些呢个。后面为热的国比上呢，这个呢打呗，所以呢，就跑了是一到为
chứ phải là church đó là họ ali li hi ít nó về thì li hi cứ lệ hồi chứ đó chứ để dễ từ Poumai nó ghé với nó thế cái nó sâu với thế này hi thì đó bọn nó là sao đó thì li hi có mà sao thế cái sâu bên nó ha ra nó ju va so nó thế cái nó ju thì li Poumai thì li hi sao chứ hay gay lesbian ali li với dễ từ giờ về lúc mà khai nó tao nó thế cái nó sâu bù lại anh cho mai chỉ trên về gay lesbian giờ ít ở society here về lúc khai Poumai thế cái sâu nó normal tao nó ngon là nó cho hard đấy sau đó thì cũng đã hard đã thế phải là Poumai tao về thế cái nó về lâu nào về ít ở here về lúc thế thì về sign ở về lúc thế này ali bồi đàn này có chỗ rồi sau đó chú bảo là cái nó lâu hay tao giờ ít ở nó thế cái nó follow sâu thì li lâu lyrics na thế phải nó Poumai tao về sâu cái situation na thế phải ít nó connect sâu luôn đấy có rất có ít tao hít thế này influencer tao luôn chứ thế nào thế phải nó có ít tao Poumai dễ được có nó tao nó thế cái nó tao luôn ấy ali có thế cái nó bù lại đấy chứ cho mà lâu hi hay doctrine of common grace thì chú ali bảo chú theology mà thì giờ Ramai giờ mamai momram lỡ sibe thế bây này gives a pai khai đi về sau này Ramai sau momram talent pai chế vậy nè rau ni sau bao cái mai lẽ bảo cái này mai rau vụ lo với chú captivate solu sơ bira thế này thế nào bị hay ít hay acknowledge số có một cái yếu thế nào bị debate ali có bira chứ Ramai talents vậy ít sau rồi mà muốn na thì group li bira na lẽ bảo cái này lâu thế nào khơi là đại biểu cái lyrics đại cái biểu về content đại cái biểu về motive đại cái violence promotes over obscenity or promotes over mà xí số ju về or promotes over drugs về promotes over thế nên phải careful đâu thì lại thế này mỗi số có lâu hay thế này it's a very powerful tool thế này as a Christian as a youth we have to be very very careful mỗi số có lâu sâu vậy lên cái có số vậy lên cái ít đó sơ món nó lâu sâu đầu em nào sâu đầu em because it's very captivating you don't question solve mà so lâu sâu thì cái phây lên mà nào ít đó chỉ phải Russian mà vì ít đó là sơ khai món đó lâu không phải lâu cố lên sâu nữa mà nào thì cái vậy lâu is a powerful behavior then ít đó Christian mà đó we have to be very very careful otherwise music has a huge very very strong power. Okay, kalau sure itu telia hakku tepe ni chỉ phản bùn số mà hay nó khai số cụ lệ khai hi inu itu panelist mà tông hi nụ giờ nụ mà này tông hi request số giờ ni to chú itu khai số cụ tele hi itu nãy mà tông hi advice ali advice check he puyo tin pon rồi itu tiri phong hi hơn ju na ha itu giờ tiri phong hơn bale tiri phong hi ta le moi so how to navigate pop culture and live a winning life worthy of a God's trial in this world. Ma. So give one advice for our young people. Package kini pai bare mai ge idolize so da careful to the law idolize so itong idolize so mai taro problem bu khai bare Justin Bieber depression bu ne ya taw ni bu ra yo do go tero te gini ya so ni bu ra Selena Gomez depression bureau din pau ju bureau BTS fans member khema ha depression bureau din pi to gi ku de mang khau lo ni privacy ha te ya so ni depression bureau ti ju ha gi da daw rai Robbie Williams 2014 ni comedian mai tao de so ko no lo ju committed suicide so ki ju ha to we broken stories pa ni ngau do khai ko lo che so pi to we other side of the story Ali kau na ju hai depression bureau di la itu ni pou pagi ngau ju di ju hai bureau teni itu hai happiness hana hai ramai thô bu ni về bê lại itu ni ngau da so ko ngau la moi teni of course itu tu da lo hai social media te về bê lại le jan nil ni pau ni but be in the world but not of the world just need to we take the point below take the point with so do the law ana be a Christian Facebook in yusuma in article related to it Facebook here be a Christian WhatsApp here be a Christian social media tali yusuma
nhé Christian tiếng ngay mồ này. Do not be of the world. Of course, you have to be in the world. Thank you. Bao tàu phải khai sư phát được máy của khai nữa. Ý đó là Adam hay Eve nữa, Satan nữa tháo từ lý sự việc hắn tự sự đó, hay có hắn tự lúc có tây thì sợ vậy, là Satan nữa tháo từ lý Eve nữa, từ là ý đi phong mai tây thì cái cái lắc vào một tờ lắc khảo bơi bơi trong ấy mà, thì có khi hắn nữa chụp mobile hi ra, this mobile is also like just like that apple. Hay nữa chứ được hay nữa hay thì chứ hay đấy đó, hay nữa什么thì chứ hay đấy, thấy nữa sự lo phải, thấy nữa sự lo phải anh à, hay nữa cái nó số lại đó nó đào thử có hay cả số lo, hay có cái số lại thì advice bây giờ, hay cả nó tự lo, hay cả số lo, hay cả bù lo, hay cả số lo, thì giờ什么mà, giờ ra chỉ đấy đào thử phải sắp được hắn tự lo, đó họ nó bảo bây giờ, im sự đấy thì có hắn sẽ tự lo chứ, đó bảo rồi mà, cái giờ mobile hana hina answer ti is a book ya na bulure ana te kan bu bu se ma le jina ha ta ra pa to da na they for his chances so da re they for his a ve a share ve le ta tli ve le chances so da re ana chances khai mo bu ze ramai vichi po bible na to we chances mo bu ze so one it was mobile use so da na khalo ho de social media use so da na khalo ho ana sâu bùi cho hắn ấy cầu hồ cầu mồi, hắn ấy giờ cầu nó sâu mồi thế nào rồi, anh sợ rồi đấy chỉ ngồi lại thì có giờ ít đâu nó tây sang nó access bùi chứ, ít đâu về Bible thế nào, cầu mồi thế nào rồi, Bible nó đại bao, Rama nó đại bao thế nào thế nào, depends on số lượng thế có giờ hắn ấy sâu vào nó ma thì chứ hay, anh á hắn ấy use vào nó ma lo với chứ Allah bùi, sâu vào nó ít đâu bằng ma lo mồi cho nó cầu nó tạo lại thì có giờ cầu này nó sâu lại thì có giờ cho ít đâu Rama vichi po hina sticks la no bode de koza ita tamala mo edina assurance na puli ko jahan akhai sun nai kalo Points are highly. First point will le pauju pyo. Social media tiju popular culture te is inevitable. Ju talo hoy, you cannot run away. Le ja Theophilus ni pore ja Libani pore to ja Jenkins ni vai si pore. Ju talo hoy. So ju talo ho gya, what should we do? Second point, everything what is popular is not right. What is right may not be popular. Popular get in causu high, not everything. Kau get in popularity high, so you can be doing the right thing, but you're not popular. It's possible. All of us as a youth, as a Poumai youth, we should strive to do what is right. Whether you're popular or not, that's not the popular love, popular blonde, but that should not be our focus. What would Jesus do? Let's try to reflect. It on social media consume so I want all of us to be more reflexive of ourselves. Choju like here. Loina kailo ne avai motka gidda What's Instagram hi lono avai tsaka gidda Facebook hi lono avai tsaka gidda. Did you like? For example, not to my lone, but mostly not to my Facebook here. What's the Instagram in lone? My body way lone. For my body, low self-esteem. My way leg is you lone. The same thing with Poumai also. Then let's try to reflexive. Consume so the more be critical. Hanan yika effects so choco it is you darkara. Ye lautena kailon violence path. I live that is so like. So take it part you are actually that popular culture is influencing indirectly, knowingly, unknowingly. So it's direct way solo it's going to come through all this means Savani, let's be consume so the more you'll still do. Then when you consume, I think let's be very, very careful. Thank you. Okay, thank you so much. Panelists mai to ne vu sho ne so ne discussion pu ne ito hi sbo to li chap ju ngowe kala shwe. Ladies and gentlemen, shall we give a round of another applause for our panelists?
แต่ก็เราชัวร์ให้อาใครสู้ไปเลยไอ้ตัวโมเดลตัวหินแต่เลี้ยไปสู้เลย咱们的维系是搞老人就老年人一点不老，现在得老好呗。但是你们的我们维系搞老说嘞，只还热路少呢，那人还热着了呢呗，一看么东西，不知道哩，明年来的里边可能直播呢，下的报道不完呢，你们都是搞老说嘞，一年路久哎，这不 panel discussion 还那还，有的么到搞个来下的个，被人家自己的报不到嘛，路很久哎。不都还做了把这个大把大了嘛，绕过了，看嘛，paper 那火的出来嘛还，那买微信 attentive 说呢，你们都被 points 都是，所以都是呢，get up 出来就你们都是 feedback 不呢呗，对了，我老是还给他 program 还给他，还是那对了不呢，受不了开机啊，保不能喂，咱们的马里啊，乐太少，热么的热不靠，动么的动不靠，巴扎维知道这个保不靠，就还你们都是保不能呗，搞了说嘞，咱们都，就啊开个么子不行。ไม่ตาลิหินวะอะไรอีกตัวเป็น executive หินวะ information มันว่า announcement 这不能保证就比较差 any societies 一 group มันหาได้ดีได้比较差 director มันตัว okay แต่ก็อีกตัวเป็น president บ่เลยเป็น这不能不来看一道 information 係放在這保羅冇得你不好不是的。注意到 program manager 睇過這邊呢，refreshment 收到不對，你們到 refreshment 係到爛對熱睇過係對過係可能到位呗，啊那你們到現包呢是你們到位，啊但係 waste 來你係做啥來比如 dustbin boy dustbin 不脫到位，你包 waste 就你到對裡下睇邊呢，他 refreshment 到爛 next section 係好大不嚟，你們到現包外。president 啦嘛是我們手頭的做job，啊最近是搞了是。แต่พูดถึง panel discussion นี่ refreshment เจริญจบไป1:30ก็ยังมาล่ากันมาอันน่ะ out of grace อีตัวจ้าให้บุญเนี่ยโปรแกรมให้จูอาคายโปรแกรมสุดเลย refreshment สุดเลย refreshment ให้BOF มาคายเขาไปที่ฟังเนี่ยแต่ละให้ wisely use สุดเลยแค่ mini kilo I mean mini 15 minutes เลยอีตัวให้ minutes สุดเลยแค่สุดสิเรดีเลย20 minutes เลยสุดเลยเนี่ยอีตัวเป็น second session moderator Gloria S.N. Levinson lana pu hano teka litsu pani to we shoju washu session bu he di popu no we ale to we Poumai to le program hana go advertise gu ba ju we program na we shopu le he ni ma to bu ne ve shomu su go pule ne bu bu je ni ma he khon bu a khai we ito we program hana ha panel discussion no satta so podon a khai ne ko bible hindi lo kho ba ko lo shoy they want to join us. Ramai, ni kalau sore jibai closing prayer hena. SR Pawi Youth Director PBC Vako. Punu pa akhawi vechi popular kalau lai vechi pau jere di lozi ito pa refreshment pulu lai. mai se thosu ne jine ji posu le ji pola shen ra chi hi li pho ya mo san sa su pe bu shi ga chi bu apu ra mai ma pa ni kala de ni po show e ni ni sram tin sha bu ji po bo ne ko ro halin sha bu ji to sa bu wi za pa ya za to a wi pa pang a wi han ha bu to ba hi pu ti pa ju gu ti su ko bu ti de sa ra mai ma pa ni la ko ni ji pa ni wi sha su ku le ra mai ma pa ni po show e ji ni lu sa bu ji chi po bu ti de sa ni la ko ni ji pa ni pani ka na su ku fi ku le ra mai ma pa ni kala pa ni po show e ana hani akhai mo yan chi mu hi su ku le ji program ha ti ku bu ti de sa ra mai ma pa ni shi sha hana ko we pani ko na su ku le ji program ha su pu de shi ni ba ti we su tu de ni ji na ha ta ba bu ji ma ju ti ni ya su da ta bu ju refreshment na tu su lai ta bu ti de sa ra mai ma pa ni shi sha ku le pu tu su tu ra ma ji ta fi phoi tho ju ti de sa ni lo sha ko a sa tu pu de shi ti ko we kalau dia mai ma pa ji ta program ha ti de sa ara ni akhai ku ni sa ni na ku ni ji pa ni wei shan pa su de ni po sho we ju de ni hi ta ba bu sa ra mai ma pa ji ji ra ku ni ma a li hi ju pa ni pa ni ko na pa ni ta ba lo da ju de ni ju shi ni mai su tho sa a pa ni ba pu ti we ju shi ni ko lo amen